ver la obra de sus manos, el universo completado está. Solo falta el sello del Señor, y es el día en que descansó. El Señor miró su obra, el Señor la contempló, concluyó que todo estaba perfecto. Contempló con gran ternura y la paz reinaba en Edén. El Señor del universo descansó. Okay. Día sublime, día especial. Ok. Moro, bom dia. Moro, bom dia. Feliz Sabbath. Sì, è zona. Non vanno tutti a attendermi? Sì? Ok. Mim stay mic per congregação. Tem diaconisa of diacono que pode cantar rond que mic. Danke, meu irmão estimado. Ok. Prometo que nós vamos dentro de nosso tema de AWE, que é les 8 nós vamos estudar. No, sorry. Les 9. Les 9. No, mira. No, les 8. Sorry. Les 8 nós vamos estudar. Nós vamos uma palavra de oração. Sim? Você está de acordo com nós uma palavra de oração? Bom, ok. Lá nós invocar a presença de Deus. Tata Santo, Tata de amor, no momento na aqui, oh Deus, boa palavra também guardo abrir. E nós não podemos cessar aqui sem invitar o Santo Espírito a conosco. É um inspiração para Santo, e tem que vir nosso entendimento para nós compreender. Papi no nosso coração, oh Deus, e preparar o nosso coração para semear de boa palavra por cair e de uma fruta que te iba na vida eterna. Queda conosco, nós te pedimos, nós te roga em nome de Jesus. Amém. Ok, tremendo. Meu irmão, estimar como tema, el les 8 da Bisa Kiko, como tema. Kiko nos les 8 tem como tema. Sabedoria para vida recto. Ok? Kiko sabedoria da Bisa? Agora, me prometo que me siga. Die Nederlands spreken hier in ons midden, die helemaal geen papiaments kan begrijpen. Oké, hebben we iemand die kan voor onze zuster die achter zit? Ja? Kent de traductie? Oké, dus Aretje. Oké, dankjewel. Oké, nou, nu kunnen we verder. Bom. Sabedoria, que com sabedoria tá bisado? Que bota compreender bom de sabedoria? Isso mango se lage mais que se acabou. Que bota compreender bom de sabedoria? Nós está compreender bom de sabedoria. Rapidamente, tempo, meu irmão. Quanto de nós tem sabedoria? Ai, 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 nós temos problema, obviamente, aqui. O anturato, nós temos grande problema. Se nós não temos sabedoria, nós estamos fefelo.
Quanto de nós tem sabedoria aqui dentro? Bom, tu remana com a bailaira e mas te posso explicar me que é sabedoria? Que é sabedoria? Aham. Aham. Sabe dizer bom e malo? Aham. Essa é para mim a sabedoria. Tremendo, tremendo, tremendo. Rumang Deborah Arais. Aí mais que você quer rapidamente que é sabedoria? Sabedoria tá conhecimento, Aham. eta inteligência também, botar a sabedoria de mundo, do riba ensina na escola, botar a sabedoria de escola, e botar a sabedoria de Deus mesmo direto. Maneira Salomão a hanha. Amen. Wak, de rumana te maneta mia de papia, wak tata estudiante não está na escola de Jesus. Que men que nós bis um pouco tá robês mesmo, nós sentimos estranho. Sim? So nós está estudando. Ana? Ok, inteligência está de mundo, sabedoria está de Deus. É um dom. Solamente Deus pode dar-nos sabedoria. Amen. Quando vem a Bíblia, nós temos essa Kiko, é sabedoria que Deus quer para nós. Amen. Essa é a sabedoria Amen. verdadeira. Tremendo. Cambia a pergunta. Quanto tipo de sabedoria tem? Hã? Quanto tipo de sabedoria? Quanto tipo Bíblia da Bisa de sabedoria tem? Bíblia da Bisa tem uma quantidade de sabedoria, pero quanto? Dos sabedoria. Dos. Dos. Tem que existir mais que dos. Já? Sabedoria de Deus e sabedoria de mundo. Ok? Agora, quando a Bíblia come para nós por ele me quer tu a maioria romana lo mestra estudia na lesa sabas school nós não vai com tu dia não que me nós está com superficial pero touch cada ponto deep, já? Bandem a book de Santiago com. Então aqui nós também vamos que tipo de sabedoria nós tem, sim? Roupa importante é parte aqui. Den Santiago, quem que lê se? Mana de bairro rápido para sua hora de bula. Quem que lê Santiago capítulo 3? Tem uma alma que dentro que é essa? Romang Iraima. Porque é romana. Entra, tem sonho. É comida de Dubai. É desayuno. Vai. Santiago capítulo 3, versículo 13 e 18. Duro, meu irmão. Entre vós está sabicioso, vós tem envidia amargo e egoísmo de vosso coração, não seja arrogante e assim ganha contra a verdade. É sabedoria natural. Después pacífico, suave, razonável, bien sem hipocrisia. E esse minha qual su fruta ta justiça, ta guardo sembrar, dem paz, dorde esnanco ta si paz. Amém. A palavra de Deus tem que penetrar e no mesmo momento nós temos que examinar os meses para nós able to be. Amém? Laguendele e Santiago capítulo 3, ja, Jacobus 3, vers 13 tot en met 18. Helaas kunnen we dat niet lezen in het Nederlands, dus u kunt gewoon lezen in uw eigen vertaling, ja? Want de tijd is onze vijand vanochtend, ja? Oké. Nou, quanto sabedoria tem conforme texto aqui?
2. Ok? Nós mesmos, nós provar com nós, e com nós em sabedoria, é um de Deus. De como o texto da bisa nós, é nós, bi e vicioso. Esta bisa é mostrador de sua boa conduta, de que sabedoria. Você sabe que a Bíblia está no momento que nós, dá-me um simples exemplo. Ende que nós pensa para mim que papo é duro para bisa, mas a Bíblia bisa é um bobo. E não usa sabedoria. De verdade? Esse é algo simples. Vamos dizer, o texto bíblico está bisa nós uma quantidade de características que sabedoria de Deus está. Eito entre vós. Tem entre vós. Tem perdão. Tem egoísmo. Nem de sabedoria. Ganha. É um que está bem forte de arriba. Mas está terrena natural. Diabólico. Perfeito, não? É sabedoria do mundo. Não sabedoria diabólico. É também de diabo. Então, é um de arriba, é também no versículo 17, mas é sabedoria de arriba, primeiramente, está aqui. Puro, depois passivo, suave, razonável, contrário de um ende bobo. Um ende bobo não está razonável. De verdade? É assim para papi, é também Pedro. Bobo. É também nós, yen de sabedoria e bom fruta. É fruta que está de Kiko. De Espírito Santo. Ok? Imparcial, sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Versículo 18, e é semia, qual sua fruta está justiça. Você sabe quem é semia que me está? Espírito Santo. Amém? Você busca de 1:40 também se nós semia que está dentro com o Espírito Santo. É também se nós paz, dor de estanco está assim. Paz. Agora. Você não? No momento que você bisa que você tem sabedoria, você sabe que sabedoria está cá na mão com cosmos. Não dá ça? Um cosmos. Mas se bisa me tem sabedoria, me se tem assim. Se me bisa me tem assim, me tem sabedoria. Não posso separar foi outro. Mas com o conhecimento me é de pegar sabedoria. Banco me dê um provérbio. Para mostrar para Kiko, tá louco que bom separar fora de sabedoria. Tremendo, meu irmão estimado. Quem quer ler? Provérbio capítulo 9, versículo 10. Se você tem sabedoria, você tem outro. Es un que le está sabido. Dale no en español. No está leyendo en español, hermana, ¿tiene? Sí. ¿Qué te dice? En español es una ducha. Ok. Proverbios 9, 10 también dice Ajá. lo siguiente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aleluya. Amén. ¿Qué principio de sabiduría está? Temor de Jehová. ¿Qué es temor de Jehová? Respeto profundo. Quando você sente medo para Deus? Sente medo não. Se você sente medo para Deus, você está em erro. Ou você está equivocado, você está andando no assim. Pero temor de Jehová, a Bíblia está dizendo que é princípio de sabedoria. Que no momento que você tem sabedoria, você tem temor de Jeová. Com razão, a Bíblia está dando-nos mensaje sumamente poderoso de Apocalipse capítulo 14. Que te avisa, e é prome ángel a grita avisando.
teme Dios y dune gloria. Pues hombre, hora de su juicio llega. Y adorar es un a trajelo y tera la mano y fuente nandi agua. Que me andi, nós também mira que temor de Deus também te den o último book de escritura. Mas o Deus mira que o mundo não tem temor, pe, não tem respeito, pe. O mundo não tem sabedoria. Não sabe o que? Que é sumamente importante. Agora, o temor de Deus aqui e sabedoria no mesmo momento, o que tem que fazer de nós? O que tem que produzir de nós, meu irmão estimado? Nós estamos aqui não pecador? Ok. Se nós está pecador e nós está vira yunan de Deus, para meio de nossa aceitação de Cristo, Jesus que é Kiko. Vamos ler um texto rápido para mim que me vai conhecer. Banco me deu Mateus capítulo 1. Jesus para que ele vem ribe mundo aqui? Para morrer só para nós picar? Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 21. Tremendo. Mateus 1, 21. Quem tiene? Sungu tiene promesse. Duro, hermana. Dicon. El texto no te avisa para este sungu lo salva su pueblo den su pica. ¿Eh? El texto no te avisa coi. Esta avisa para sombra, esta es un salva su pueblo dinan picanan. O for dinan picanan. ¿No está? Bom menino. Tremendo. Agora nós estamos no texto. Que sabedoria e temor de Jeová tem que produzir em amicubo na aceitar Jesus. Salmo capítulo 111. E nós estamos lendo o versículo 10. Que temor de Deus e sabedoria tem que produzir em nós? Quem tem? Quem é? Versículo 10. Duro. Sabedoria. Tu rende que cumpre com seu mandamento tem bom compreendimento. Sua alabança está permanecer para sempre. Ok. Aqui algo agora de irmã. Muito bem. Agora tem em Provérbio 9, 10, beleza que o temor do Senhor está princípio de sabedoria, right? E agora nós está aplicar a regra principal para compreender a escritura. Aí pouco. Aqui pouco, para nós compreender, ok? Agora, no versículo 10 aqui no Salmo, está añade algo mais. Qual botar em ele de Revelação 14? Esta bisa, o temor do Senhor tem princípio de sabedoria. Está repetindo a mesma coisa que o provérbio? Sim? Ok. Pero está añade algo mais. E algo mais está aqui. Tu rende que cumpre com lese para mim, tu rende que cumpre com suma não tem bom compreendimento. No momento que me bisa, me tem temor de Deus, me tem sabedoria, e me não quer guardar mandamento de Deus, me não tem compreendimento. Não sei? Então, me não está estimando Deus tampoco. Para guardar mandamento, bom, guardar para salva. Está sendo salvar e amor que está dentro está impulsado a obedecer a Deus. Assim é que está, meu irmão. Não sei? Que me andi? Esta bisa guarda su mandamento não tem bom compreendimento. Sua alabança está permanecer quanto? Para quantidade de tempo, para tempo limitado. Para sempre. Amém, irmã? Mais duidelijk ainda. Mais duidelijk. Praticar significa que coisa vira bo lifestyle, bo vida. De verdade? Amigos te para sombra, Juan 3:4, lo que te picata bisa botar, ku praticar, ta praticar
quebramento de lei para o picata quebramento de lei. Que bem, é sunco tá biba den picar e sigue biba den picar tá quebrando. Amém? Ex mas. Book de provérbio. É book de provérbio. Uno de provérbio. E o versículo 7 tem algo sumamente poderoso dentro. Quem quer ler? Provérbio 1:7. Hermana, sim? Provérbio 1:7. Wagna onda e temor e sabedoria de Deus tem que nós. E temor do Senhor é princípio de conhecimento. Bobo não está despreciar sabedoria e instrução. Ok, é como é texto beso. Provérbio eigenlijk 13 mas está versículo 7. Verdade? Sei tá amida tem. Provérbio 3:7. Sabe que isso? Hermana, me quer ler? Teme Senhor e apartar o mês por de maldade. Tremendo. Não sei já sabia, amigo, botar mais sabia de nós mesmos vista, não me por egoi. Alô, me tá se a pessoa mas mas sim a pé. Mas educar me mesmo. Tá sabia de mim mega minda pessoa. No momento que me não que escuta de a voz de Deus e me te quer me também assim coisa, quizás é também resultado bom. Constante com ele. De verdade, sabia de mim mesmo vista. Já? Agora, o texto da Bíblia nos com a sabedoria de Deus tem que nos aqui com apartar-nos maldade. Minha irmã estimada, ok? E assunto aqui é um assunto de adventista só. Nem é um assunto de pentecostal só. Sino é um assunto de humanidade. Como que me anarqueis? Bande bugi de Eclesiastes pegainan. Capítulo 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes, qual capítulo me di? E versículo? 13 com 14. Esta bisa. É conclusão de tudo que agora tendi, tá aqui, co? Que tá? Teme Deus e guarda seu mandamento. Não sei se vai essa orada aí? Ok. Dicom, teme Deus e guarda seu mandamento não. Para sombra aqui está aplicável na cada persona. Meu irmão estimado. Para sombra Deus lo trece tur hecho na juicio, turcos que está escondi seja bom ou malo. Tremendo. Que me ave me inta nos por año de Kiko tá sabe. Ok, tá queda de mente, não me escuta. Kiko tá sabedoria, trobe? É temor de Jeová, que mais? É tacana com ele? É tacana com guarda seu mandamento não? Praticar seu mandamento não, que mais? Apartar o mês for de maldade. Apartar o mês for de maldade. De com, awo? Me tenho que apartar o mês for de maldade? Tremendo. De com, me tenho que apartar o mês for de maldade? A sombra, Deus lo trece ture hecho na juicio. Seja bom ou seja malo. E se me não tem sabedoria, me não tem temor de Deus, não guarda seu mandamento, de juízo, como vou parecer? Malvado. O próprio panha de picar vestir. Lobo nota cobrir que justiça. Justiça de Jesus. É justiça de Jesus em ti. Amém? Bom, lá nós seguimos avançar. Mira que nada, me sabe como vai comer mais como isso. Mês quando me dividim, irmã chat tipo chat para mim. Lá me sa, ora me tem 10 minutos. Ok. Bom, é dia já domingo,
tem como tema, boa palavra me esconde em meu coração. Que importância tem para esconder a palavra de Deus de nosso coração? Que tem importância para esconder a palavra de Deus de nosso coração? Está se nos liba. Está se nos livre, irmã Tabisa. Que mais? Para nós obedecer a Deus constantemente. Que mais? Para nós tem temor também para o Senhor. Que mais? Ok. Vamos comigo em Jeremias. Vamos comigo em Jeremias, capítulo 1. Ok? Versículo 9. Nós lemos a promessa. E depois nós lemos versículo 12. Jeremias 9. Ok. Nada aqui também. 1:9. Que tem importância para esconder Deus. Quem que lhe sei? Tal vai. Hermanas. Senhor, asaca sumang e amishi kumi boca. Ajá. E Senhor, abisami ata mi tapone mi palavra nang den boboca. A palavra de Deus, o guardo poner em Jeremias su boca, right? Ok, versículo 2. Tami, bo amira bom, pa sombra mi ta percura, pa mi palavra, pa cumplir kune. Kiko é profeta da Bisa, que ela percura para cumprir com a palavra que Deus apone dentro sua boca, ok? Ora nós lemos esse capítulo, na minha mira como tem bom. Mira. Capítulo 15 de Jeremias mesmo. Capítulo 15 de Jeremias, versículo 16. Tremendo. Hermana. No, capítulo 5, versículo 16. En español. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. Amém, meu irmão estimado. Meu irmão estimado, você sabe qual é a palavra que está produzindo delícia de gente? Ora que o gente aceitar. A palavra não produzir delícia, aceitar. Lá que nós pensamos, plato de lenteja aqui arriba. Ok? Quando de nós gosta de lentejas? Então, o bom saco comida cozinhar. Já? Pero uma aqui arriba. É um que não te gusta lentejas, te bisa. Te. Just. Bap. And bisa mi não come bonchi. Am te come bananas to ba. Mi te come to ba. Ora bo por bebo ta sam. Mi não por. Por ba. Si del o. Cambio de mbo. De com a palavra da produzir delícia de ende. De com. Uma palavra está Jesus mesmo. A palavra está Jesus mesmo. E a Bíblia também se não se fruta de espírito tá amor, esta paz, esta gozo, esta amabilidade, esta bondade, esta mansedumbre.
Wat como me hinta que me andi para nós por na me terminar com um texto, me mar um texto, me mar bom. De Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, meu irmão. Irmão, mas sabe em que a vida eterna está consistir? Ah? Você sabe em que a vida eterna está consistir, meu irmão? Abrir? Para nós conhecer Deus, irmão. Leia esse versículo 3. Esta bisa. Juan 17, 3. Da eterno. Que não por conhecebo. É um Deus e Jesus Cristo de boa manda. Que cota eterno. Essência de vida eterno. Deus. Para mim chegar a conhecer Deus, me tem Kiko. Jesus. Ya? E para mim, me mestre por conhecer que Jesus larga atrás para me pocinha com palavra. Ya? E para me passar com Jesus tem cada outro que pensa de mim, que está forward de mim, me tenho lesa a palavra. Amém? Versículo 17 está nos algo muito importante. Jesus tendo oração está te la bisa abra. Tem que nós temos guardo santificadamente de verdade, meu irmão. Último texto. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Que com vida eterna está? Conocer Deus. Amém? Lá nós começamos a ler esse versículo 3 e 4. Que está dizendo assim aqui. Pastor, está de Deus. Mandamento não. E seu mandamento não. É mandamento de obedecer. É coisa vira algo, fatigar, cansar, desgustar. Se está assim, essa pessoa ainda não tem amor de Deus em mim. Esta pessoa compreendimento para nós conhecer esse que é verdadeiro e nós também esse que é verdadeiro dentro de Jesus Cristo. Essa aqui está é Deus vida eterna. Amém? Então nos lanta para nós fazer uma palavra de oração. Vamos rezar. Deus bendiga a minha irmã.
Romana Tour. Nós chamamos Deus danke. Para brother Argenis que pode apresentar ele é tão claro na nos aimehinta. Romana, para nós começar com o anúncio não, primeiro que nós começar com o anúncio não, me quero anunciar que a AWE tem um cambio de nossa programação. Isso significa que pensei me para aqui não para trazer anúncio não agora aqui. Passou depois do anúncio, sora para o culto divino. Nero manan sa acaba, luna aqui tá nos luna de gezondheid, nos luna de saúde. Nos irmão Steven também traz a predicação e depois de sermão, depois de culto divino, tema sábado escola, over de saúde. Nos gezondheid programa, lo vai pode apresentar do de grupo que está titula Completer is Beter. Maneira romana pensa por mim que não preparar na mesa aqui não. Esse aí também toma lugar depois de culto. Pero para agora aqui, me vai apresentar anúncio não para romana. Nós não vai apresentar tour anúncio tampouco. Nós vai apresentar solamente 2 anúncios. A mim vai para romana um rato over de seminário que vai tomar lugar. Outro luna que Deus quer e nós romano Argenis lo vai papel curumanang over de programa de evangelização que nós vai ter depois do serviço. Depois do serviço, nós vai parte tratado e booking de bairro aqui de Moerwijk. Amém. Ok, Romana, para nós começar o seminário de outro semana, outro luna, Romana. Outro luna, tá é luna de noviazgo, matrimônio, divórcio, reconciliação. Esse é o tema que nós vamos tratar interluna. Para começar, humana, nós temos full swing, tudo que nós vamos preparar. Nós vamos apresentar o tema aqui, dentro da sala grande arriba. Nós vamos sentar dentro da sala grande arriba. Esse é o que nós vamos esperar. Oh, pibichita, não. Romana, tudo é anúncio não que eu vou fazer, então uma invitação, tu me como uma invitação para nós por invitar todas as famílias não e vizinhas não para apresentar junto com nós o grande seminário aqui. Tudo preparação não eu vou fazer. Pero prometo que luna começar, me tenho que pensar humana que outra semana nós não temos igreja aqui não. É promessa sábado de luna maneira sempre nós não temos igreja, pero nós vamos ter uma vigília. Nós vamos ter uma vigília para acompanhar esse seminário aqui que nós vamos fazer interluna. A vigília vai estar online. E o título de vigília está Encontrando com Jesus. A vigília está começar, está de sábado, está começar de 9 da noite para 8 da manhã. Está vai estar via Zoom, tu rende de que participar. Nós a invitar diferentes predicadores para presenciar, para apresentar a vigília aqui junto conosco. Steve, nós vamos o seguinte. Deus romano quer invitar para participar junto conosco em vigília. Pero agora, durante esse semana, prometo que nós começar com esse seminário mês, nós vamos ter semana de oração à noite. Também está online. E nós também nós a invitar diferentes predicadores para não por papia over de Mateus 25 e Mateus 22. Durante esse semana o título está Fiesta de Casamento. Assim, nós estamos preparando para nós entrar dentro do luna mês de seminário. Durante o seminário romano, nós temos que invitar a caba, lá que nós preparar mentalmente, assim, que a hora que nós vimos, nós vamos presenciar o evento, nós por encontrar com Jesus, romana, para nós por conhecer Jesus dentro do santuário e ainda não que está dentro matrimônio, que está dentro noviazgo, que está dentro divórcio, ainda não que está dentro reconciliação, por compreender que é o plano de Jesus durante a inteira luna para a situação que não está dentro. Lo vai estar luna tremendo, romana. Agora, para nós continuar, a luna é também dia 16 de março, nós vamos ter uma Santa Cena.
também Rumana que da bota invitar para participar junto conosco. E para culminar inteiro a luna, dia 31 de março, à tarde, nós vamos ter um bautismo na igreja de Maria Uva. Me tenho anunciar também Rumana que o programa não nós vamos ter, tá tur sábado aqui nós tem, pero o programa não tá vai estar inteiro dia. Que nós vamos ter um programa manhã e à tarde. Depois que nós acaba de resultado de um prato de comida. Pois Rumanda queda cordialmente invitar para participar junto conosco. A nosso invitado especial. Nosso invitado especial, Andrew Fuller, nos tur a participar junto com ele via Zoom, é verdade? Pero ele não aqui, ele vai estar aqui não presente personalmente. Esse é o dia 9 e dia 16 de março. Romana, esse aqui está ongeveer todo o programa, todo o curso que nós temos preparado para o tremendo seminário aqui de matrimônio. Com esse aqui, eu quero invitar a Romana para fazer toda preparação, fazer roupa, oração, assim que cada alma que vem aqui por dentro de uma comunhão de matrimônio com Jesus. Para nós falar mais e mais cerca de Jesus. Essa aqui é o anúncio over de outro semana que Deus quer. Romana Genis? Sim. Me quero animar a Romana tanto é visitante e também é Romana de Igreja Refúgio para participar em tour e sábado na física seminário aqui. Para evangelismo cai vai sa, ok? O que nós não simplesmente una ende um folheto e claro, ok? Então o evangelismo significa que botinho conta ende de Jesus, ok? E quizás se te espanta algum de nós, mas homem que me te visa, lo que Deus que botinho aqui dentro, botinho compartilhar que ende. E para mais duidelijk, o próprio testemunho. Então, esse é o mais poderoso que existe. Que Jesus se pago, ok? Então, nós também estamos donando a pessoa não. E folder aqui. E o seminário que também book de Caminho na Cristo. O book Caminho na Cristo, nós não também temos hope de G, pero me te aconselhar humana estão que também guardo repartir em grupo. Duna ende book aqui que vai conversar com ele, ende que vai conversar com ele. Para escutar e pedir ende seu número de telefone. Folder aqui tem número de telefone que se folder não acaba. Tu telefone e avero, bota acercar-me e duna nosso número para conosco por forma estudo bíblico. Amém? Começa aqui tem folder aqui. Nós também temos folder também de Koop Zondag. Ja, ribe folder de Koop Zondag aqui. Botar já, lá nós bisa party que tá papia de lei dominical que tá na caminda e também sábado de Senhor. Ok? Essa aqui tá ribe essa aqui. Avero, prometo nós ali vai evangelizar, me vai conversar com o humano em 5 minutos. De 5 minutos aí, nós tá diz touch algum ponto como vou pôr 30 ainda, of acerca ainda, ok? Se nós diz touch ponto aí. Nós também tem book que também com aqui dentro contém 8 princípios de saúde, ok? Eigenlijk minha entrada para chegar a ser que pessoa não tá aqui, ok? Essa aqui tá o que não nós temos. Me que compartilhar texto com o humano. Nós está em 1 Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15. Escreve, esta bisa, mas santificar Cristo como Senhor de vosso coração. Escucha bom? E seja sempre disposto
para dar contesta na cada que pede bolso, para dar conta de esperança que tem dentro. Sin embargo, com suavidade e reverência. Que texto aqui está dizendo nós? Texto que no momento que coi contenido tá de como tu lê de verdade você vai haver corte nós também temos 5 dias caminho nós vai papo e compa 30 é persona não sim me quer animar humana join junto conosco mais tanto humano mais tanto alma para nós por 30 e cair na de nada amém. Aqui na urbana nós chega na parte de anúncio não. Tá bem, anúncio que minha liberdade de anunciar esse taco, esse seminário nós presenciamos aqui na igreja tur sábado. Pero durante a semana nós vamos presenciar esse seminário tá continuar via Zoom. Que mentorando por seguir participar durante a semana, nós lo seguir com o mesmo tópico aqui durante a semana via Zoom. Romana tudo que da invitar. Para clausurar a parte aqui de anúncio, nós pedimos nosso irmão Argenis para uma oração para o seminário e para a parte que nós vai fazer aqui rato quanto a evangelização. Nós posicionamos mesmo, se estão rodear para nós por isso. Nós Teresa, Tata Santo, Tata de amor, Senhor, até nós dia mais diante do trono de graça. Para o Gabi pedimos, Senhor Deus, direção completa dentro do que vai inspirar-nos com ele e que tem uma planificação para o executar. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria completa de arriba, para assim cada detalhe, cada parte, Senhor, que ainda tem que o cristalizar, abo por ajuda-nos nessa aqui, ó Deus, que é costan aqui, Tata, por riba na glorificar abo só e busou su santo nome. Oh Deus, dona nossa fortaleza, dona nosso ânimo e zelo e perseverança para seguir para adiante, Senhor, mirando com o inimigo que põe trava e trampa, para assim é por desanimar-nos. Pero abo fortalecer-nos, oh Deus, e dona nossa direção que nós temos ter para esse seminário aqui, por vir a algo, Senhor Deus, exitoso para o santo nome. Que essa aqui pode produzir cambio de vida, cambio de família, cambio de estão que está solteira, estão que está solteiro, cambio de estão, oh Deus, que está de matrimônio quebrar, cambio de estão, oh Deus, que tem pensar para casa e também, oh Deus, estão que não tem pensar para casa, cambio de noviazgo, oh Deus, que abo o tata por produzir essa aqui na decoração, oh Deus, e que mais riba turcos, é seminário que pode nos mais cerca de você. Tata de amor, nós te pedimos também a parte de evangelismo, que nós também saímos de cair na lidenar, para o Santo Espírito acompanhar-nos, impactar o coração, hora que nós cana chega, que a palavra na word poner de nos boca, para nós não pape nada de nós mesmos, pero que de nos lep não tem palavra não que produzir fé de gente, Senhor, que a palavra não de vida eterna pode chegar se que alma não aqui, e permitir que o Santo Ángel também para acompanhar-nos, proteger-nos, para cada de nós aqui na pode chegar nos distinto ganhar bem e salvo. Tata, nós te pedimos uma bendição especial para o serviço aqui. Bendicionar o orador, bendicionar Steven, Tata. Põe palavra na riba sul lepnan. Junta e carbon sendido do altar. Pasina, Senhor, que tudo o que papia te bindi bo coração para alcançar nos mente. Danke, oh Deus, para a presença de lugar aqui. Derramar o poder riba nós. Para o que nós te pedimos e roga em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Romana, nesse momento, aqui lá, nós temos reverência, mientras que o prestim, nós estamos preparando para nós poder entrar no culto divino. Mas nós estamos turbiar, lá nós mantemos uma oração de nosso coração, pedindo a Deus para por suavizar nosso coração, abre nosso coração, assim que nós podemos receber sua palavra. Que o bom Deus bendicionar-nos grandemente. Momento aqui, nós vamos cantar himnário 516. Sempre Jesus
está guiando. La nos planta para. Cinco cento e 16. Sempre susta guia-me, que comas me por pedir, com me por da su cuido, nunca le abandona-me. Paz celeste e consuelo, nos dor de fé, e me saco que passa-me, Jesus dobra turcos bom, e me saco que passa-me, Jesus dobra turcos bom. Sempre susta guia-me, alegra-me, passonam, su gracia eta dunami, alimenta-me cupam, mas que me passou por falha, e mi alma por tinset, foi Jeroca mi tamira, gran fuente de gozo, foi Jeroca mi tamira, gran fuente de gozo. Sempre susta guia-me, oh que grande está su amor, paz perfecto la priminti, den casi redentor. Ora mi lanta foi morto, pa vida inmortal, lo mi canta den edad nang, Jesus ta guia-me fiel, lo mi canta den edad nang, Jesus ta guia-me fiel. Amén. Nós tabang canta Cantica 595, Cendebo luz. Cendebo luz la que brilla, horas curtas cerca, noche más en discuridad, Diz promete su venida. Cendebo luz, rumanan fiel, cendebo luz contra Babel, Señor pronto lo regresa, no la haga luz paga. Y más que mundo tadrumi, la que mensaje sigue, nos pelota bon segura, den Jesús su venida. Cendebo luz, rumanan fiel, cendebo luz contra Babel, Señor pronto lo regresa, no la haga luz paga. Palabra de lampi Dios, ta guía e camina, equivoca nos no porta, elo no desapunta. Cendebo luz, rumana fiel, cendebo luz contra Babel, Señor pronto lo regresa, no la haga luz paga. La gabo fe y obrata, un bon señal pa mundo, obedece
Señor pronto lo regresa, no larga luz va. Amém. No momento aqui, nós também cantamos dixiologia e no momento aqui, laga nós vamos estender nosso coração no Senhor para se nós preparar para vai de parte de predicar. Amém? Nós também canta himno 262. Tem dulce espírito aqui não. Amém? Amém. Tem dulce espírito aqui não. E me sacuda espírito de Senhor. Gozo tem de cada cara. Pa sombra no está sintico e está cercanos. Santo Espírito, fiel celestial, queda aquí y llénanos cubo amor. Nos adoramos pa turbo obranan, sin duda warnosa cubida no botín pa medio digno. Nos vamos cabeça, cara de amor, nos chamamos danke Senhor que da guia nossa aqui na bocas. Assim o Senhor nos por alababo, glorificar o santo nome, estudo de boa palavra e também assim o trabalho mais importante qual é o evangelismo e invitar outro para também por receber Cristo Jesus. Tada tu me serviço aqui houve no momento na aqui nos te pedi em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. No momento aqui, Dank je. A menta, nós queremos dar bom vinho especial. Bom vinho especial na cada de nós visitantes. Mas que bi een ander number, dus que o nome não wordt mencionado por donami. Nós quer avisa hermana Helena, ni me meio de nós. Nós quer avisa Marvin. Sentate para trás, aí Marvin com Dianira, bom vinho, manang. Jenica, for the Iglesia Maria for Bombini, junto com Mireia, Raisa, Sal, Bombini, e Mirumang Anya, com Arrecha ko bini na reis, hey lang reis pata, awe meinta, presente me meni nos, e nos Rumang Alba, nos hermana Alba, Bumini, hermana. Me querer estender bumini na caloroso bumini na cada outra persona presente. Wak da boman drechi of man robes. Bise rumang bani bodu man braça. Bise bumbini cerca Jesus. Bom, dunando outro braça. Bumbini cerca Jesus. Thank you.
Irwana po tumo asiento numa. Nós tabang abre nos Bible ng award em Provérbio ng 23. Provérbio ng 23. Prometo nos busquele alfast. E tanten que nós busca me quer ayama e diácono nandilante pasina que nós bang recolectar ofrenda di awemeinta. Tanten prestimlo de ilitanos ku e cantica tadushi paduna ta mas bendition na paduna ku recibi. E diácono na Tamas bendición na paduna curisibi. Trecebo ofrenda de amor, pa sombra grande abinta wordu demostrar. Dordibo diezmo, ofrenda, duna turco amor, nabo Señor. Tamas bendición na paduna, curisibi. Trecebo ofrenda de amor, pa sombra gran fieldad, abinta wordu demostrar, dordibo diezmo, bo ofrenda, duna turco amor, nabo Señor. Nós quero agradecer a Jesus por a ofrenda. Nós estamos nos cristãos para uma palavra de oração. Nós reza, bondadoso Tata que está de altura no cielo, alabar, glorificar seja o nome do Tata Santo. Tata Santo, a meinta nos a oferecer nabo, não somente nos ofrenda na monetário, Tata Santo, também é ofrenda de nos corpo, nos vida, Tata Santo. Que está alabando e glorificando o santo nome no movimento ng aqui, Tata Santo. Nós queremos pedir que você possa tomar turdos for de nós, Tata Santo, e multiplicar na maneira básica e piscar que pão, Tata Santo. Tata Santo, bo obra de mestre, hopi, provisão ng isa aqui, ta algo que a bota meta mira, peseita a igreja refúgio, que bota e sunco a manape awe inteiramente na boa disposição back. Sa que nós está pedindo, não passamos nós está digno de nada, que perdona de nós pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nos texto de meditação de Aumenta, está queda em Provérbio 23, versículo 26. Nos tura ele. Amém? Eta bisa. Miu dunami bo coração. Ilaga bo wo ng tindelícia ni caminda nang. Amém? Com a palavra ng aqui me quero evitar partner em crime romang den Cristo, Steven, Cristina, pasina ko e para compartilhar com pão fresco com Cristo a hornya pe.
die Sabbat, pa unitur? Ja, die Sabbat. Ah, oké. Misschien traductie. Weet je mij wel? Zie je, doe maar geen verdien mensen, wat wij doen. Oké. Bueno, esta vai que mais que tiene, ¿no? Oké. Per un setup, Mirwan. A whole new setup, brethren. Exacto, guardé un rato. Oké, nu is het ready. Oké, we zijn klaar. Laten we ons bij die een palabra de oración. Laten we eerst in het woord van gebed gaan. Terra Santo, no momento na que nós pedimos, Senhor, para tomar over. Heere Vader, we vragen u op deze moment te nemen. E assim, Senhor, que tudo o qual eu devo apresentar, Zodat alles wat gesproken wordt, por ajuda-nos para nosso crescimento espiritual. kunnen ons helpen op onze spirituele groei. Que o Espírito Santo guia no momento na que toma over. Laat uw Heilige Geest het overnemen. E assim, Senhor, que porta compreendível para cada um de nós. Zodat het begrijpelijk wordt voor elk van ons. Amém. Amen. Amém. Ok, que título de tema está a ver? Wat is de titel van het thema vanochtend? Hier op pantalla. O título está Si Espírito Als het geest não vence, niet overwint, e carne lo vence. het vlees zal dan overwinnen. Ou seja, de dos lo vence. Of één van elk zal overwinnen. Não dos não pode vencer para eu. Samen kunnen ze niet overwinnen. Dingo viva Eentje moet leven, e outro dingo morre. zodat het andere zal doorgaan. Ou de outra maneira ainda vai. Een andere manier kan niet. Ok, dus no momento que me chega back na versículo de 26 e provérbio 23. Mas tem outro mais? Ja. Ah, sorry. Ah, maar die is Sorry. Wanneer ik vers 23 van de Spreuken lees, Ok, dus ora que nós chega back na provérbio 23, 26. wanneer we naar Spreuken 23 vers 26 gaan, Nós chega nang ora e nós lo termina. dan zullen we eindigen. Ok. Bueno, ora nós wak rondo di nós miromanos tima. Als we om ons heen kijken, broederen, Nós te mira hopi kos kuene de passa ding. we zien veel dat mensen doorheen meemaakt. Dolor, sofrimento, Pijn, trauma, veel trauma's paniek. Ja, zie je paniek mis. en ook in paniek kunnen raken. Correcto. Que menos die mundo dat ding tanto problema, trasi problema. Dus het wereld heeft probleem achter problemen. Y gente no te mirando, mane coco tiene una solución. En mensen zien bijna geen uitkomst. Dus gente te busca, bij se cotriende, bij conversar een problema, kuna
Dus het meeste mensen gaan naar een andere mensen om te praten over hun problemen. Pa uit na mes. Om zich zo te kunnen uiten. Pero toch al finalmente ehende toch akede kumbashi. Maar toch aan het einde blijft hetgene toch met het lege hart. Juist. Bese awe nos bij wa kiko de raiz eigenlijk je problemen mis. Daarom gaan we vandaag kijken wat het zaad van het probleem is. Dus we moeten keren kuting kusi por judanos. Want ik denk dat er wel eentje is die wij kunnen, ons kunnen helpen. Cristo Jesus. Wie is dat? Jezus Christus. Is zo por judanos. Alleen Hij kan ons helpen. Oké. Panos no dura mas tanto. Habri wa Bijbel kom in Lucas 4. Gaan we naar het tekst van Lucas 4. Oké, awet me hinte idee dat toerende kun een Bijbel abri. Vanochtend is het idee dat iedereen met zijn Bijbel open heeft. Dus we nou bimpa escucha palavra die hende. Want je kwam niet alleen om het woord te luisteren. Sino palavra king. Het woord van het mens te luisteren, maar vanuit het woord van God. Correcto. Dus bang zeker Bijbel. Bang zeker Bijbel van ons escucha. Kiko Dios te visa. Kom, we gaan in het woord zodat we kunnen lezen wat God zegt. Que te visa nos. Lucas 4:23. Lucas 4 vers 23. Oké, que men no projecta het tekst naar die screen een paar zo en wat in wat in mijn Bijbel. Zeg je dat? Oké. 4:23 dice la visa nan sin duda vos lo cita e proverbio aqui para mim. Doctor, cura bo mes. Turcos que nos atende com o wordo assim na Capernaum. Hasinang aqui dembo mes ta tambe. Nou, zie je dat? Jezus zei, u wilt eigenlijk zeggen, dokter, geneest u zelf. U bedoelt daarmee, wij hebben gehoord wat u in Capernaum hebt gedaan. Capernaum. Zie, is een Hollandisch. Dan de lees je dan Bijbel. Oké. Het Nederlandse geschreven hoeft niet vertaald te worden. Juist, dan kun je gewoon in de Bijbel lezen, dan krijg je gewoon een beetje extra tijd. Doe je dat? Oké, switch. Obviamente, hermano. Holandês. Sim. Jasna nós temos mais tempo. Yes. Ok. Dus que da passa aqui com Jesus da eura dokter. De verdade? Wat is Jezus dan hier? Een arts. Is dat niet zo? Yes. Com Jesus dokter. Dus ele visa vosotros cita e proverbio aqui para mim. En daarom zei hij, jullie zullen eigenlijk zeggen dit over mij. Dokter cura vos mes. Dokter, geneest u zelf. Oké, agora. Laten we bij de Job 5:18. Kom, we gaan in het boek van Job 5 vers 18. Dus nós também descobrir que Deus está dokter, cirurgiano. Want vandaag gaan we uitzoeken dat God een arts is. Dat we dat zeggen, Job 5:18. Job 5 vers 18. Sim, sim. Sungu tinha que lezer, tem romango que lezer. Wil iemand het lezen? Oké. Oké. De cura, juist. Que mendi, que de visa trove, eta? Dus wat zegt hij weer? Eta herida, eta causa de lo, pero e mese de doen akiko. Juist. Nadat hij wonden heeft toegebracht, toch verbindt hij en geneest hij ze ook weer. Juist, maar zo ook. Ora que we worden operago, we sali voor die narcose, we bimbei. Wanneer je uit narcose komt vanwege een operatie, wat voel je? We hebben dolor, toch? Soms pijn. Ja, is we soms kuchua pasari we. Want je bent onder de mes gegaan. Dus we sali die smile, we sali dus je komt niet uit met een glimlach, meestal kom je uit met een beetje pijn. Correcto. Dus, eta, que te bisa, eta, causa dolor. Eta doen alivio, eta herida isuman, e me sumanda sikiko, cura. Nadat hij wonden heeft toegebracht, zijn hand brengt ook verbind en geneest. Oké, agora, dus agora bono, se de luna di salud. Want we zijn in de maand van de gezondheid. Ja, is, dus hier nós também wakiko Dios tem divisa enquanto je sei. Dus nu gaan we kijken wat God heeft te zeggen over dit. Oké, Bijbel trove, Salmo 30, versículo 2. Het boek van Psalm, hoofdstuk 30, vers 2. Vers 2. Que te visa? Tiro mango que le sé rápidamente. Wil iemand het nog snel doorlezen? Sí.
Ik was zo meteen de blaadje nou. Hier is zo Romanen te wezen te busca. Vind het Oké. heerlijk om de Oké. bladzijde Dale te el Luisa. horen. Señor. Ajá. Ja. Oh Señor, mi Dios, mi asclama nabo, pa ayudanza y bo a curami. Ok, que mandi, ela pediu dança, pero Deus não quer sin actua, Deus a cure. Dus hij heeft om hulp gevraagd, maar God heeft wel wat gedaan. God Oké. heeft hem genezen. Ja, esse é versículo que tour e médico na missionário sabe je, da Exodo Kiko. En het meest bekende medische vers is Exodus wat? De 5, Exodus 15, versículo vers 26. Vamos correr rapidamente. 26. Laten we zo snel mogelijk E ela avisa, doornemen. se você escuta atentamente a voz do Senhor o Deus, e assim lo que está correto dentro sua vista, e do não oído na seu mandamento, e guarda todo seu estatuto, nenhum de é maleza não comia pone, riba egípcio, lo me não pone, riba bo, para sombra amita Senhor, então se que visa, para sombra ami Senhor, tabo, sanador. Que nós mira que Deus ao no sanador. Dus hier kunnen we zien dat God ons heelmeester is. Juist, het is ons dokter. Hij is onze dokter. Het is ons cirujano. Ja, hij is our surgeon. Precision. Ja. Juist. Oké, dus ik opera, het operanos, ons klamen je het een operatie. Hij wil een operatie doen bij ons. Pero Wanneer we naar hem toe bidden. Juist, het is dolor. Maar soms is het pijnlijk. Pero mes het alivia después. Maar daarna wordt hij er blij van later. Juist. Oké. Dus bij mes nos tingo passa ding is sala de operação celestial. Daarom moeten we naar de hemelse operatiekamer kunnen gaan. So ja, nós sabe que picar a tres um cos de nos vida não. Want we weten dat het zonde iets heeft gebracht in onze leven. E nos misteri sanação. En we hebben genezing nodig. Dus nos tingo passa ding sala de Kiko operação Dus we celestial. moeten door het hemelse operatiekamer doorheen gaan. Oké, agora. Nós também wa Kiko Deus que operar de nós. En nu gaan we zien wat God van ons wil opereren. So wat die mij bisa Steven, pero met de bonbon, met de korte bonbon. Maar je kan zeggen, Steven, ik voel me goed. Ik voel dat alles goed met me gaat. Met de mieren met die mensen een operatie. Ik zie niet dat ik een operatie moet ondergaan. Pier de bon, mang de bon, triepen de bon. Mijn benen zijn goed. Mijn ledematen zijn goed. Alles van binnen is ook goed. Lijm je zou nog stuurt in een mankement. Maar ik zeg je, wij missen allemaal iets. En ons erbij waak we discubie den scriptura kiketa. En nu gaan we zien in de Bijbelteksten wat het is. Oké. Pergunta eure e ons bij in Genesis 3:5. Wanneer we in Genesis 3 vers 5 gaan. Oké. Kiko e colebra a primiti Eva. Wat heeft de slang aan Eva beloofd? Oké, pero a parte de 6, versículo 5, quem que le sé? De vrouw zei dat je niet dood zult gaan, maar ongeacht van dat, wat nog meer? Wie wil het doornemen? 5. Oké. Bom. Oké. Que me aquela primitie? Dus wat heeft hij beloofd? Unanlo ta manera. Anto Kiko Dios te conoce. Dat ze zoals God zullen zijn en wat laat God kennen, goed en kwaad. Oké. Dus eure e finalmente e colebra primitina sabedoria. Dus de slang heeft zijn wijsheid beloofd. Wat we samen Steven, pero mi no le sé ding. Agal bam versículo 6. Je zegt, maar Steven, ik heb het niet zo gelezen, maar kom, we gaan naar vers 6. Vamos aqui com mais Eva mestre visa o. We zullen zien wat Eva zelf heeft. Oké, dan me lezen. Nou, tenho que lezer rápido. Versículo 6. E nada mais. 6, o seguinte. Ora que moe a mira, que palo tava tá bom para comida, e que tava tá delícia para vista, e que palo tava tá desejável para se gente vira saber. Okay. Ela coe de sua fruta e a come, e ela dona seu esposo, também que tava tá junto com ele, e ele a come. Ok, dus e fruta tava tá, ora la wake tava desejável, dus het vrucht was prachtig.
Bomba comida. E Kiko en mas? goed om te eten. Pahasi en de bira. Sabi. En om het mens slimmer te maken. Oké, dus ik leveren a primiti ku hende wordt of even de kasegi. Dus de slang heeft aan Eva beloofd. Si je come loi bira sabi. Als zij het eet, zal ze wijsheid krijgen. Loi sa algo kentaba da sa. Dan zal ze weten wat ze nog niet wist. Que men sitaba da in basisschool awala bula bai VWO. Dus als ze in de basisschool was, Jong zal ze tiro. nu gelijk in de VWO gaan. Hal su In één keer. PhD. De verat? Su Haar doctorado. Bachelor. Ela ganhei pero a versículo 7. Que de Dat was bisa. een leugen, maar kijk naar vers 7. Wat zegt hij? E de bisa wa ora nanga come, ora bon sabedoria e moetaba da que. Want wat de vrouw wilde is wijsheid. Pero ora que la come, kiko DJ ahabri. Maar toen hij at, wat ging open? Haar Pero su ogen. wowo tava da serapro me. Dus waren haar ogen dicht. Awo di kom Bijbel de bisa wowo lo ahabri. Dus waarom zegt de Bijbel dan dat haar ogen open waren? Si pero algo tumaloga. Maar iets nam plaats. Era den spiritu. E wowo tata abri, pero Bijbel die wowo ahabri. Zij was in de geest. De ogen was al open, maar de Bijbel geeft het nog een keer dat Mira, de pica. ogen open waren. Ok, nós vai descobrir e ora e. Kiko versículo 7 que men. Dus nu gaan we ontdekken wat vers 7 wil zeggen. Vamos comer in Provérbio 3:21. Vamos aqui que wowo te representar. Agora Nou, bom. we gaan in de boek van Spreukers 3, Sim. 3:21. 3 vers 21. Agora bom, nós não que palavra de ende. We willen de niet palavra alleen de het woord Cristo. van de mens, maar ook het woord van God. Ok. 3:21. Ok. Wake de biso. Toen ik ele se lia pro me kwam Wil ele iemand se. het zo snel mogelijk willen lezen? Aha. Ok. Retener sabedoria e direção. Houd vast en toon bedachtzaamheid. Que me het biste tin de ver com Kiko. Dus het oog heeft te maken met Sabedoria e direção. wijsheid en bedachtzaamheid. Discretion. Discretion, Ja. no direction. Ja, bedachtzaamheid. Ok, ok. Bom, nós também o droge. We zullen het nog een keer zien. Discreção, zie. Ja, bedachtzaamheid. Nós temos hier op pantalla, toch? We kunnen het ook zien. Nós zeggen tegen die third eye. Hebben we ook gehoord over het derde oog. Of nós temos de all-seeing eye. Of het alziende oog. Dingen dollar, een piramide. De piramide in de Amerikaanse Of dollar. we hebben meer certo artiesten dat tappen wowo. Of soms zie je sommige filmsters die Of één ogen dekken. Juist. Pas sombra, nanga primiti ng Kiko. Diablo primiti Kiko? Omdat ze een of andere belofte hebben Sabedoria. gedaan met Satan over wijsheid. Kaya nasa mira, ito kosta club, no? Iwo, ayun na, sige galewa yun. Dus nu zien we dat alles klopt. We zijn nog niet zo ver. Oké, ban rapido, Efesios ng 1:7. Kom, we gaan verder naar Efesiërs 1 vers 17. Toen ze bij descobrir cosas grande ave, me internet. Efesiërs 1 vers 17. Ze bij wa Kiko Dios te visa nos ave. Quando nós te benieuwd, segundo nós te studia. Welke van ons is benieuwd naarmate dat we leren wat God ons wil zeggen. Oké, 1:7. Que de visa? 1 vers 17, wat zegt hij? Oké, teko 9. Tot 19. 17 tot 19, oké. Para Dios de nosso Senhor Jesucristo, é tata de glória, por dar vos espírito de sabedoria e de revelação de conhecimento de Deus. Oké, bom entender nada ainda. Kwe 18. É da Ik bisa. heb nog niks gehoord. Gaan we naar vers 18. Pa e wowo nang di vosso coração wordo iluminar, pa assim na vosso por sa qualta esperança de sua chamada, que cota e riqueza de glória de sua herência den e santo nang. Wala ko corazon din wowo. Wist u dat uw hart ook een Ah, oog Mirelle? heeft? E wowo nandi vosso corazon. Het ogen van uw hart. Oké, pero ainda, não se mira nada ainda.
Maar nog steeds, we hebben nog niks Que gezien. me ora ku e wo di Eva ahabri. Dus wanneer het oog van Eva open ging, Na un conhecimento, un sabedoria que não estava de ting. zij heeft een kennis, een wijsheid dat ze nog niet hadden. Pero da qual sabedoria sei da? Maar wat voor wijsheid was dat? Tá? Di mundo. Van Ok, de wereld, ok. zegt iemand. Bom, eu nós também o aqui ori, bom aqui com massa colebra eu assim, ding Jeremias 17:8. Kom, we gaan nog verder kijken wat de slang heeft gedaan in het boek van Jeremias 15 Sim. vers 8. Nós que aqui que colebra aqui. Jeremias 15 vers 8. 17. Oh, sorry. 17 vers 9. 17 vers 9. Yes. Jeremias 17 vers 9. Ok. Ok, que começa a dizer rápido. 17:9. Ok? Uhum. Ok. Que me e coração agora, depois que Eva a come, que coração a vira? Dus het hart, nadat Eva heeft gegeten, wat is het hart nu geworden? Engañoso. Bedrijgelijk Corrompi. Ok, dus en slechter in mente geworden. a vira engañoso. Dus, Wanneer het is mira de visa, dus die hersenen zijn bedrijgelijk geworden e in mente vira corrompi. en ook slecht. Que me in mente que nós tem aqui é tu mente totalmente corrompi. Dus het gedachte die we niet hebben is helemaal, het is door en door slecht. Wanneer die kon nos mester die un dokter, En ziet u nu waarom wij een arts hebben? wanneer die kon nos mester é cirurgiano, Ziet u nu waarom wij die surgeon nodig hebben? pues é tingu abre cabeça aqui Omdat hij ons hoofd open moet maken e começa a cambiar com dengue. en veranderingen erin brengt. 2 Timoteo 3:8. 2 Timotheus 3 vers 8. Wakeo. E de bisa imenscos cu Janes e Jambre a opone Moses. Assim é homem aqui também tá opone é verdade. Homem não de Kiko. Que tipo de mente? Mente corrupto, rechazar enquanto é fé. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verwaard. En zij hebben zich van het geloof afgewend. Juist, que men die gente com mente corrupto. Dus mensen met een onzuiver gedachte. Ok, me te rapidamente 1 Timoteo 6:5. En we gaan ook naar 1 Timotheus 6 vers Paso, 5. paso a de mente, me te bij kwetur, pero la me kwe versículo 5. We gaan niet alles doornemen, maar nu even vers 5. Er is een pleitamento constante entre gente en con mente con corrupto. Que me en mente wa un ta gobierno so. Dus Pa no het is stur. niet alleen de Sí, timenos visa gobierno regering, corrupto, kukiko kutor, maar pero het is ook ligt ook aan ons. Omdat Soms zeggen we dat de gobierno. regering corrupt is, maar het is niet alleen un hun. te gobierno ta gente. Ta Het is corrupto. niet alleen de regering, maar het mensheid in het algemeen. Juist, te pese no se bai awo, so wakta no stur mister je sana shongaki. Ja, dus daarom gaan we, want wij hebben allemaal deze genezing nodig. Juist, Romano 1:21. Romeinen 1 vers 21. Ok, quem quer ser? Rápido. 1:21-22. Romeinen 1 vers 21 en 22. Ok. Aha. Ok. Mhm. Mhm. Ok. Anto, 22 o. Que divisa? Juist. Juist. Anto, te sei te inimigo assim. En En dit la- is wat de vijand heeft gedaan. Ela laga Eva kere que te bira sabi. Die liet even geloven dat ze wijsheid zal krijgen. Pero eigenlijk laat Eva kiko. Bobo. Maar eigenlijk heeft hij Eva wat dommer gemaakt. Wa, e cosa que la impone de forma aqui. Laat me het zo zetten. Num of toerende com nota de Cristo Jesus. Dus iedereen die niet in Christus leeft, Que tá? Sabia of bobo? zijn ze slim of zijn ze dom? Is dat Meeste duro, zegt no? dom.
Pero tu Het realidad. klinkt hard, hè, maar het is de waarheid. Pa sombra con wa corbon. Jesus di lagi sungu falta sabedoria. Want God zei, Pidi. laat hetgene die wijsheid mist zich vragen. En to king nos tingu pidi. En aan wie moeten wij vragen? VWO, meneer is school. VWO, de meester van de scholen. Jesus poduna. Alleen Jezus kan dat wijsheid School geven. ten abu diploma. School geef je diploma Te namba yega dambe. en tot daar. Lain bisa mi kono zeyende ku nanim bij school ku awe de mas mi yo parake ende ka bij school. Ik ken mensen die nooit naar school zijn geweest, die nu wat meer wijsheid hebben dan degene die naar school zijn geweest. En de school dus even sabiendo. Dus het ligt niet alleen aan school, het wijsheid. Dus oké, diabel eure aganya even als je bobo in besi sabi. Dus Satan heeft aan Eva gelogen, die heeft het nog dommer gemaakt in plaats van wijzer. Oké, kema edanya ta sikawa. Dus het kwaad is al gedaan. Eure eko lebra mandanang ela dunanang PhD. Dus Satan gaf hun een PhD. Kiko doen PhD. Wat is een PhD? Permanent Een doctorandus diploma, head zegt iemand. damage. En hier als je het gaat transleren, Yes. permanent hoofd Damage. pijn. Ke- Hoofdaandoening. Que man, no, esa es una otra palabra PhD. Sí. Dat zegt hij gewoon. Que man, de otra palabra, nos mister de un sanación. Dus wat we nodig hebben is een genezing, geestelijke genezing. Oké, awo, door que nos sawo que nos die un PhD, Maar omdat wij weten dat wij een PhD hebben, permanent head damage, permanent hoofdaandoening, anterior is cirujano que bij dingen cabeça aqui, dan gaat het arts in ons hoofd. anto que hace algo. Van con En dan wil hij Jeremías wat 17. doen. Kom, we gaan naar het boek van Jeremias 17, 17, vers 10. vers 10. Oké. Jeremias 17, vers 10. 10. Oké, kent hij rapido. Wie heeft het? Wie mag het lezen? Aha. Que dá assim? Aha. Oké. Oké, dus Dios te samina corazón. Dus God doorgrondt alle harten. En tu te samina mes te doen hebben een outra definition voor corazón. En toets de verborgen gedachten, geeft een andere definitie van je hart. Cutamente. Dat zijn je hersenen, je gedachten. Dus Dios está handel gezegd. Dus God regelt dat met dat. En we komen con onze bira bobo. Maar omdat we wat dommer zijn geworden, Dios te doen ons algo op als je nog sabi. dus God geeft ons wat om ons slimmer te Dan kom je maken. 2 Timoteo 3. Kom, we gaan in het boek van 2 Timotheus vers 3. Entiende, mis Steve, die moet je speed. Sommige mensen zeggen, Steven, je bent te snel. Nou, nos bij rapido. Nos Nee, we hebben nos moeten snel Bijbel. gaan. Oké, 2 Timoteo 3, 5. 3 vers 15. Oké, queda bize, rapido. Wat zegt hij? Aha. Oké. Kiko. Aha. Mhm. Amen. Que men Kiko da duna sabedoria Dus wat geeft de wijsheid? e scrittura nan santo. Wat er in de heilige boeken staan. Talvez você mesmo não está haciendo ejercicio ao intermedia. Dus daarom zijn we nu aan het oefenen deze middag. Nada, nota por nada. Niks is voor niks. Que men die e scrittura da nós sabi. Dus het heilige schriften geven ons de wijsheid. Oké, te para aí na inglês, maar ponele En het wise staat unto ook in het salvation, oké? Engels. Juist. Oké, dus zo, orgo nós sai sei, a palavra de Deus está se nós está capacitando para turbong obra, cultura seinan. Dus als je dat nog niet wist, dat het woord van God ons wijsheid geeft. Oké, met de Giskibele Santiago 1:5 minutos bij kwe. Ik geef het gewoon Jacobus 1 vers 5. We gaan er nog niet naar. Es un good in sabiduría pide Dios. Anto Die zegt van als u wijsheid wil, mag u dat aan God vragen. 2 Crónicas 1 también Jesús te 2. En 2 Kronieken 1 vers 12 en vers
vers 11 en zie. vers 12. 2 Kronieken 1, vers Zie, dan- 11 en 12. Esse de musorgo Salomon a pidi sabedoria Dios a doen, hè? En dat vertelt het verhaal van Salomo toen hij wijsheid vroeg hoe God aan hem gaf. Ok. Agora, ora que nos para quieto, riba versículo de memória. En als we naar de memory verse gaan, Eta bisa trove miu dunami bo corazón. die zegt: mijn kind, geef mij uw hart. Que la pide Dios, que Dios te pide ora ei? Wat vraagt God op dat moment? En mente Dios que. God Wake? wil ons gedachten. Dus bij daar een rondje we comprenderen, we kunnen ook de bate ding. We gaan een rondje maken zodat je kan begrijpen. Het gaat niet alleen wat hier klopt, Verdad. hier binnen klopt. Verdad, e ja, maar corazón zie. Het heet hart, ja. Sino en mente. Maar het Proverbio ligt meer in de 23:6. hersenen. Oké. Dus het bati, nee bati. En mente, de lo cual que Dios te pide para nos entregar a je. Maar onze hersenen vragen God. En do que de bisa laga bo kiko ting delicia. Bo wowo ting delicia. En laat uw ogen op mij letten, om Oké. het zo maar te zeggen. Ja. Dus de otra palabra, Dios que va nos entrega en mente. Mente de Dus todos. God wil dat wij onze hersenen aan hem geven. Oké, dus lo que wowo te mira en mente te sla op. Dus wat het oog ziet, slaat de hersenen op. Pero solamente ahora nos entrega en mente. Maar alleen als we dat toegeven aan God, Bijbel de wisse nos tin delicia de Dios su camino. dan zegt de Bijbel, dan hebben we het goed in de wegen van God. Beso atrove. Dan zullen we plezier hebben in de wegen van God. King te e camino verdad y vida según Juan 14:6. Wie is het weg van waarheid Jezus, volgens Johannes 16? Que men Jezus. pawatin delicia de su camino of camino nan. Dus als je plezier in hebt kunnen hebben, De otra palabra pawatin delicia de Jesús. als je plezier in Jezus kunt hebben, Bo meester entrega en mente. dan moet je het hersen aan hem geven. Dus dan de bisa en mente ta kashi di kiko. Pika. Want in de hersenen leven veel zonde. Dus ik denk door kosten fabrica, ik denk pensamento nang. Want daar begint alles. Ook, Oké. ook je gedachten. Ik denk de laboratorio. Daar is het laboratorium. Even de planja awe kiba de bebisti. Zo daarin bepaal je wat je gaat aandoen. Sorry. Zie, kiba te komen, kiba Wat je gaat zien. eten, wat je gaat doen. En de Bijbel is ons in Proverbio 4, 2. En de Bijbel zegt in Proverbs 14, vers 12. Que tem caminho da parce recht den bista die hende. Er is een plaats die recht lijkt in de Pero mensen oog. Pero su final de caminho die. Oké, dus. Maar het einde brengt de dood met zich mee. Juist. Que me eure Dios tinko cambia in mente aqui. Dus God moet dit hersenen veranderen. Para nos no cana bijna morto. Zodat we niet naar de dood toe loopt. Que me messe bi un cambio in mente. Dus er moet een verandering komen in onze gedachten. Para nos awo cana bij vida eterno. Zodat we naar het eeuwig leven kunnen lopen. Boake, baso atrove, nyung hende no poyega cerquetata. Dus nog een keer, niet iedereen kan tot het Vader toe. Sinota pa meio di king. Als het niet door middel van wie? Pesenos Van meseting. Jezus. Dus daarom moeten wij Delicia. hebben. Nos meseting Daarom moeten wij delicia. plezier hebben In Cristo Jesus. in Jezus Christus. Ok, mi tempo está acabando. De tijd is nabij. Isso sim, assim não é mesmo? Ja, het ging zo Lo snel. bom? Ah, ok, bom. Lá me cuida toch, so ja. Lo tem beber um par dos. Dus het wordt toch een tweede gedeelte. Sami não sabe que dia me trece, pero enfim. We weten niet wanneer, Isaías maar 55, 7 te 8. Jesaja 55, Jesaja vers 55, 7 te 8. Waar que bem? 7 en 8. Laga e malvado abandonar su Kiko. Ok. Kiko master is ik visa. Wat nog meer zegt hij? E é rende injusto su Kiko. Su pensamento nang. En Okay. elk plaat tot zonde
uit hun gedachtenbanen. Ok. Dus dat importante abandonar Kiko, caminda e pensamento nang. Dus het is heel belangrijk om het slechte weg en slechte gedachten Anto, weg te halen. anto woku abandone. Kiko Dios te En nu dat je daar niet meer oploopt, wat zegt God? Lage volve cerca Señor. Laten zij naar de Heere onze God terugkeren. Awo, Dios sabe a condição, você e nota mama já conosco. Maar God weet van onze conditie. Yes. Ante o te bisabo wak. E te bisabo lot e tin compassion kune. Dan zal hij zich over hen ontfermen. E cerca nos Dios pasomba e lo perdona com. Want hij vergeeft hoe? Abundantemente. Grenzeloos veel. Que me atrove, nos tinko abandonanos Kiko. Dus nog een Nos keer, wij caminarán. moeten onze wegen, Paso di onze con wak. slechte wegen, Versículo van 8. weggaan. Versículo 8 de Vers Bisa. 8. Pa sombra mi Kiko. Ok, want un rato. Want Versículo mijn 7. plannen wat? Versículo 7. Nog een keer naar vers 7. Quem tem su pensamento não é malvado. Wie De qual heeft está slechte nós em Cristo gedachten? Jesus. Wij zonder Jezus. Anterior, versículo 8, outra esse cambio de pensamento. Boa que Dus vers 8 brengt veranderingen van de é gedachten. sanação mental. Het genezing van de hersenen. É de vista para sombra mi pensamento não. Want hij zegt, mijn plannen Nota vosso Zijn niet- pensamento não. hetzelfde als die van u. Ni vosso caminho não. En mijn Nota mi gedachten caminho não. zijn ook niet uw gedachten. Quando minuto nos over? Hoeveel minuten nog? Hij zit al in de min. Tá bom, né começar. Hij is pas begonnen. Ja, pero oké. Nossa capta a ideia, mi romano. Dus zien we een idee, zien we het idee? Dus we moeten bij rond af, dus met Dus we tinko moeten gaan afronden. Dus skip e party nang heavy pamia e parte final. hij moet een paar gedeelten overlopen zodat hij aan het einde kan komen. Nós compreender que Deus tem que cambiar mente de nós. We begrijpen dat God onze gedachten moet Dus veranderen. en op parte pão com nós. Want hij kan geen brood met ons Dus delen. e caminho com nós tá de dia, nota de dia. Want de wegen waar wij heen lopen is niet van hem. E pensamento não com nós tem tampouco nota su pensamento não. Onze gedachte is ook niet zijn gedachte. Então de visa acaso dois lo cana juntos sin a nota de acordo. En hij zegt, kunnen twee samenlopen als ze niet op één lijn kunnen lopen? Que me wa e nota vai. Het gaat Wakker. gewoon niet. E Ziet je? meester bij cambio de nos vida. Er moet een verandering komen in ons Mes leven. e mente Deus tem que habie cambiar. De gedachte moet God veranderen. E tenho que o coração aqui de pedra, Hij moet het hart van steen nemen que cambia-se coração de carne. en veranderen het als het een hart van vlees, een zachte hart. Me diz, resumir para misera. Ik geef gewoon een conclusie. Ok. Nós sabemos que a Bíblia fala de Romano 8, We zeggen dat de Bijbel zegt in Romeinen 8. 8, hoofdstuk 8, Que a higiene carnal, het vleeselijke mens, wa e populariba dala bom, hij kan doen wat zij ook wil, pero e no guarda mandamento de Deus. maar op zichzelf kan hij de 10 Sim. geboden niet bewaren. Pa sombra, wa e te bisavo, wa mas que lucha e nota bai. Want hij zegt, maakt niet uit wat u doet, het gaat niet. So Pablo como de bombom, Dus Paulus heeft het heel goed begrepen. ele escreve Romano capítulo 7 versículo 14. Daarom heeft hij in de Romeinen, hoofdstuk 7, vers 14, Dizendo que leite espiritual zegt dat het wet geestelijk is. e nós tá de carne. En wij zijn van het vlees. Boa que mendi, pesela bisa tam Jesus dico Nicodemo de nigi Dus wak. daarom zei Jezus tegen Nicodemus van, luister, Wak. Bonopo heredar erende cielo dembo condition. je kan het koninkrijk niet krijgen in je eigen conditie. So di con fisicamente banansi di bo maior asine. Want fysiek ben je zo geboren, Pero bo meester nansi maar spiritualmente. spiritueel moet je herboren zijn. Que me messe translada e mente carnal Dus het vleeselijke gedachte pa un mente spiritual. moeten naar een spirituele gedachte So veranderen. si no, bo no po agrada a Dios.
Of anders heeft God geen plezier in jou. Oké. En ik weet, hier is een ziekte, zie. Waar is een kwe? Nog één quote, want dat kan hij niet achterlaten. Oké, quem que lê rápido na papiamento of in inglês? Wie wil het lezen in het papiaments of in het Engels? Mhm. Nee, nee. Mm. Okay. Right. Mas mire, dus hoop Zie je je het? nos te kana con je mente carga. Veel van ons, we hebben een zware gedachte. Jammer, nos un poco, pero en fin, en Helaas mente kunnen we niet carga, door. Maar het zware gedachte die wij hebben, nos no por ahí paz. we kunnen geen vrede Dus hebben. we hoop je te kana dan man die dokter, Dus man daarom die gaan kende, veel mensen naar de arts en naar D&D, pero no in paz. maar hebben toch geen vrede. Die kon, we sommen Hoe kan dat? in waar Bijbel we zou miu doen Want de nami Bijbel bo zegt, coração. Mijn kind, geef mij uw hart. A menos que nós se entrega completo. En zolang wij geen complete toewijding geven, Uri nos popapia di paz. Wage? als wij dat doen, dan pas kunnen we over vrede Mi hebben. paz, mi paz mi Over da duna mijn vosso. vrede. Mijn vrede geef ik aan jullie. No manere mundo ta sie. Niet zoals de wereld het doet, Mi paz mi que duna vosso. maar mijn vrede geef ik aan E jullie. paz que da surpassa tur compreendimento. Het vrede die alle wijsheid overwint. Dos textos para nós ser. Nog 2 teksten en dan kunnen we Se sluiten. ma bula mil. Salmo Ik ben meer dan 51. 1000. Psalm 51. Sim. E pré-estimbo, vamos a preparar Salmo 51. Psalm 51, de prijs die mag naar voren komen. Kiko David exclama, ora la compreendesse aqui. Wat heeft David gesmeekt aan God toen ik dit begreep? Ok, endele se 10 te 13. Bandino. 10 tot en met 13. Psalm Ah, oké. 51. Aha. Ok. Mhm. Bawangoi. Que me ora que David a compreender e aqui. Dus toen David dit begreep, E di Senhor, wa e mente que me tinha que me alcançar. die zei, God luister, de geest die ik nu heb, kan ik het koninkrijk niet krijgen. Corrupto tena final. Het is corrupt tot het einde. Maar wak we kunta dimi deseye. Ik keek naar een vrouw die niet van mij was, Door met lust in mijn ogen. Door comiterij, maar manda je mee gewoon. Omdat ik koning was, kon ik haar gewoon roepen. Minta tinkunes que ta casadi Het Urias. interesseert me niet dat die Urias een vrouw was. Iriba je pasconde mi pica. Om mijn zonde te dekken. Maar manda comando panan que Urias bute dilanti, te dilanti je bataya. Ik heb doorgegeven dat ze Urias helemaal naar voren in de battle zet. Juist. Asina que ta muri di ding. Zodat hij zeker dood zal gaan. Inuende no sakutami. En niemand zal weten dat ik het was. Zona punta da yui king. Want als ze vragen wie zijn kind is dit, Ta yui Urias. is de kind van Urias. Pero Dios kuta wak ding e corazon. Maar God die in het hart kijkt. E as kirbi turcos. En die heeft alles opgeschreven. A man de profeta vise e hombe tabo. Heeft aan de profeten gezegd. Van te zeg horen las tegen die man dat clame, hij die het was. En dan ging hij huilen. E En zegt mente hij, a que Senhor deze cambie. gedachten veranderen. Elas clama, creia de mim. Hij heeft gehuild en gesmeekt. Ah, Maak mente, in mij coração limpo. een schone hart. E renovar En verzuiver mijn hart. de mim. Nós mirele alma Verzuiver romana. mijn geest. O e mente de nós ete malo. Dus voorzien, broeders en zusters, onze E nós geest is mester, slecht. nós mester de sanação. En we hebben genezing nodig. A Jesus te oferecer e sanação. Vandaag offert Jezus dit E me genezing. die boa notícia para você. En ik heb goede nieuws voor u vandaag. Se você não tem seguro, Als u niet verzekerd bent,
Si bonoting, ko me segura droge. Als u niet heeft, Ah, is segura welke van natuur de kuting. verzekeringen, een van hun, Ah, Pena? VGZ. Menses, VGZ, Ah, tu reconai, bise al que dat. sus, por Als u nada. dat niet heeft, kom naar Jezus. Dat is Se que gratis. sus wat aan je por nada, want aan Bij je Jezus recibo krijg je het después. gratis. Ah, nou te U krijgt kite. geen factuur later. Nou te kite voor je eigen risico no. Het wordt niet van uw eigen risico Jesus te weggenomen. visa o binse kami, Jezus zegt, turko kom ta naar kansa mij, i ieder karga. die moe is. Ilomi duna boso, En ik zal u sosiego. rust geven. Te visa, kete visa, Daarom zegt hij, dunami, bokurason. daarom zegt hij, geef mij uw hart. En kijk wat hij zegt aan het einde. Kete visa, jore, kete visa. In Romeinen 8 vers 15. Awo. Kete visa, pa sombra boso no a recebi un spirito kudasi boso, esclavo di temor atrove. Ma boso a recebi espírito e mente, espírito de adopção, como yunam pa meio de qual com que nós vos clamamos. Abba, Naar wie kunnen Tata. wij aankomen? Naar wie kunnen wij bidden nu? Abba Vader. Romanos, não bisa Abba, Tata com mente corrupta. We kunnen geen Abba Vader met een corrupt geest zeggen. Nós vamos pretender sim. We kunnen wel alsof doen. Bi igreja tur sábado. Komen naar de kerk elk Sabbat. Nós vamos tu cos. En we kunnen alles doen. Doen een studio. Zingen, Lees een geen Bijbel. bijbelstudie, Canta. Bijbel lezen, Als weer het ook zingen, was. alles doen. Pero si en mente no guardo transformar, Maar als de gedachte niet getransformeerd wordt, corrupto está. blijft die corrupt. Você ave Deus, nos que permite Deus cambie mente con nosotros. Dus willen wij vandaag God toelaten dat hij ons een ander geest geeft. Un mente que estima, Een geest die liefde kan e hebben, può perdonar, die kan vergeven, e tem paciência, heeft geduld, e tem dominio proprio. heeft zelfbeheersing, De outra palavra, temperança. ook zelfbeheersing. Ok? Dus esse é fruto do Espírito que é dentro aqui. Dat zijn de vruchten van het Heilige Geest die in onze gedachten willen komen. Que miro manang ave, no corre vai ser dokter. Dus broeders en zusters, u hoeft niet naar de menselijke Wijze arts te Christus gaan, is. maar ga naar Jezus Christus. Quando ele nos deseja uma oração especial ave. Wie zou graag een speciale gebed willen vanochtend? A mim dá, mas o meeting pedir Deus cambie mente Hij ook, want aqui. hij moet ook aan God vragen om zijn gedachten te Renovar um veranderen. espírito Ik recto de mim ook. também. Een nieuwe, goede heilige, E een creia goede de geest mim. in mij, Creia de zuiver mim. geest in mij zetten. Coração limpo, En mente geef mij limpa, een oh Deus. schone hart en schone gedachten, o E Heer. boa palavra me guarda de meu coração, En uw woorden heb ik in mijn hart bewaard, para mim não peca contra vós. zodat ik niet tegen u kan zonden. Nós vamos cabeça. Laten we onze hoofden beneden doen. Dare de amor ave merdia. Liefdevolle Vader, deze middag. Senhor, baduna-nos lo qual que nós te tingusa ave. U gaf van ons wat we moesten weten vandaag. Palavra não me se ta opi. Het woord hoeft niet veel te zijn. Den cortico va explica-nos di nos mente. In het kort heeft hij aan ons uitgelegd over onze gedachten. Não importa quanto diploma nós tem. Dat maakt niet uit hoeveel diploma wij hebben. Nós turti mester mental healing. We hebben allemaal een geestelijke Sanação mental. gezondheid Juist. nodig hebben. Senhor, operanos ave de sala de operação. Heere Vader, genees ons vandaag E in uw hinca operatiekamer. renovar-nos mente. En vernieuw onze hersen. Crea de nós espírito recto, oh Deus. Breng in ons een verzuivend geest, Heere E Vader. dona-nos espírito, coração limpo. En geef ons een schone hart. Perdonar-nos, Senhor, caminhos fora falha com Vergeef ons wat wij misschien fout hadden kunnen Y lago fout nos hebben goza. gedaan. E lá nos goza, o tem delícia. Laat Dembo ons caminho. geniet in uw wegen. Dank je, Deus, Tata. Dank u, Heere Vader. Benish natuur e bishita nan ko abingawe. Zegen alle bezoekers vandaag, Para posigi binha, Tata. zodat ze kunnen komen, Heere Vader. E para nós cada junto por receber sanação mental. Zodat we allemaal een verzuivend geest kunnen Benish hebben. nabo pueblo, Deus. Zegen uw volk, Heere Nós Vader. te pedi de nome de Cristo Dit Jesus. vragen we in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.
después de un tremendo predicación, me quiero invitar humana un tiki na primeiro lugar para a raya é sangre por circular. Nós também canta cantica 216 e prestimos entoné e depois desse aquilo me quero pedir humana que dá par de minutos mais para nos entender de nós humana de completar e beter que me tem que correr para me sana e mente. Bom? Amém. Tur glória e honor na nosso Senhor para predicar com nossa rainha, que men assim na nossa mira, com nós temos ter de coração novo. Amém. Nós está predicar e nós está agradecido Deus também pelo coração novo que também dá nós. Amém. Nós também canta himno 216. Ora que a lista passa. Amém. Nós turta claro para ora a lista passa. Amém. Ok. Ora que 216. Ito o proyecto? Sí. Dos, 16. Ajá, danke hermana. Ora cuatro persona y Jesús a regresa y mainta vir un día eternal. Ora tu salvalo unipa mas nunca separa y él está pasa lo mita allá. Ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora él está pasa lo mita allá. Riba dulce alegre el día que Jesús lo regresa y es muerto una resucita. Ora tus y lo unid en el reino celestial y él está pasa lo mita allá. Ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora él está pasa lo mita allá. Nos lo traje maestro mientras día está dura, láganos su amor eterno predicar. Ora tu nuestra boa acaba y está completa, y él está pasando no está allá. Ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora él está pasa lo mita allá. Ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora cu él está pasa, ora él está pasa lo mita allá. Amén. Ora él está pasa los morta allá. Abliv. Ora él está pasa los morta allá. De nombre de Jesús. Amén. Amém. Danke, Romana. Nós estamos tiki pegada em coxina com a apresentação de sometendo nós te canta cantica mais também não tá bini para a apresentação. Awel pinta me quer puntra rubishi tante quata e cantica riba bo coração nele 524. Yeah. Yeah. Conduz tá mala we.
Ok. 5:24. Conduz para confessus romanang, noti num amiga, mama, you, new wende, ribe mundo aqui conosco por confiar maneira Jesus. Amém? Amém. Pensei que duchita para nós por confiar Jesus. Tá barato, romanang? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós tá bancanta conducita para confiar Jesus. 5:24. Laga nos laga ng proyekte ya rumanan tambe por canta unto. Amen. Okay. Conduci para confiar Jesus, confia su palabra y luz, diz acepta su promesa, diz para conocer Jesus. Dice, Jesus, Jesus, me estimado, me tem prueba de su amor. Jesús, Jesús, con precioso, oh por estimado más. Conduci para confiar Jesus, confia su sangue drama. Diz de fé, confia simple, balde fuente e coração. Jesus, Jesus, me estimado, me tem prueba de su amor. Jesus, Jesus, com precioso, oh por estimado mais. Cidadu se confia Jesus, abandona pica e mes, simple tu mas cerca Jesus, vida sossego e dice Jesus, meu irmão. Jesus, Jesus, me estimado, me tem prueba de su amor. Jesus, Jesus, com precioso, por estimado mas, com felicidade confiável, precioso amigo Jesus, e me saco bota comi, e lota tena e fim. Jesus, Jesus, me estimado, me tem prueba de su amor. Jesus, Jesus, com precioso, oh por estimado. Dice Jesus, 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 me estimado, me tem prueba de su amor. Jesus, Jesus, com precioso, oh por estimado mas. Amém. Danke pa estima-nos, Senhor Jesus. Ya, Romana, por tomar um assento numa. Pedi a Romana de Bimer Team com proyecta. Maneira tur luna, fim de luna, ribe sábado, de cada luna nós te apresentar programa especial de gezondheid. Pero el luna aqui, nós de Igreja Refúgio a dedica completo na mental health. Cultura programa ng online, programa de Pordong, programa de Andrew Fuller, online. Anto ko e sábado nang kunos por presenciar cada etapa de nos mente nang. E também a pedi especialmente a nos romang aya para apresentar party kunang tahaw na sa kuni de nang sanatorio nang tayo otro nang kunang estado
mental, vooral ding processo di malesa nang. Tapi sei ayo meinta, mi kere evita aya ku arecha, dilanti, panampor apresentar e parti aqui. Even? 5 minuten? Oké, zware even 5 minuten. Wanneer nós abinta sinha com importante nos mente nan tapa Cristo. Vooral den último tempo nan aqui decisão que nós temos que tomar para nós tomar consciente segundo vontade de Jesus. Aí mente lo me vea se e vertalen per romana. Então mane mi tambe sama cha papiamento, pero mi tasi mi best. Bom? Argenis. Eén. Ja, goedemiddag, broeders en zusters. Boa tarde, Romana. Laten we even beginnen met een woord van gebed. Lá nós começar com palavra de oração. Liefdevolle Vader, Nós dois Jesus que está em cielo. dank u wel voor uw Sabbatdag. Dank u, Pabo Sabat. Dank u wel voor uw genade. Pabo Ganada. Dank u wel voor de Zoon Jezus Christus. Pa eu, Jesus, com a morrer na cruz para nós. En dank u wel dat u hem heeft vergeven om onze zondes te vergeven. Dank u, Kubo Aduna nos, boiu, pasina com nos picana por award por dona. Wilt u zijn met dit moment met de demonstratie en de presentatie. Queda com nós de demonstração aqui, apresentação aqui. En dat we allemaal iets nieuws mogen leren. Assim que nós turbo sim algo novo. In Jezus' naam. Em nome de Cristo Jesus. Amen. Amen. Nou, ik ben Naretja. Ik ben van Proef en Zie. Mita de Arecha, mita de Provenzie. En dit is Anja van Stichting Completer is Beter. Essa aqui tá Anja, Stichting Completer is beter. Ik vertel een stukje over het praktische gedeelte van de demonstratie van wat is voeding voor je verstand. Mita papi kurumana loke kuta voeding pa verstand. En ja. Mhm. En Anja die vertelt zo meteen wat het technische gedeelte. Zeg maar. Anto Anja lo explica rumana e parte técnico di esaki. Theoretisch, sorry. Theoretisch, anto amita praktijk. Ja, dus voor gezondheidsbevordering voeding. Pa impulsarnos gezondheid, alimento, Is een van de dingen die belangrijk is. ta unde costan di mas importante pa kunos vida. Er zijn heel veel verschillende voedingen die goed zijn. Di hopi verschil di comida nang kuta bom pa nos kurpa, En omega 3 is daar een van die heel goed is. pero pa nos mente omega 3 ta is un di mas importante. Als we kijken naar waar zit omega 3 in. Si nos wak den kiko botaye omega 3, Weet iemand? QNS Vis. Ja.
Maar je ziet in Romana non tapisca so ting omega 3 fico mas. Nog Laat meer? me vergüenza, hè. Lijnzaad, Lijnzaad. zaadjes, goed zo. Noten, ja. Ja, goed zo. Ja, goed zo, inderdaad. Dus wat wij hier voor vandaag presenteren, Lo que nós também apresentamos meinta is de plantaardige versie van omega 3. é de plantaardige versie die omega 3. Ja, we zijn heel veel bijgebracht dat vis heeft inderdaad omega 3. Nós toer assim ja ku pisca eigenlijk 10 omega 3. Maar de vissen halen het ook uit planten. Per een vis dan met de come foi mata. Dus in de plaats van het tweedehands te krijgen, In plaats van ons aan na tweedehands. krijgen we het eerstehands door het zelf lekker te eten. Nós ta come eerste hand door zelf lekker door die nos mens cozineren de nos comida. Oké, ik zal even gewoon kort een aantal noemen waar omega 3 in zit. Met een noem even kort met een noem kortie cocina zaad dan kuting omega 3 ding. Is lijnzaad, Lijnzaad, chiazaad, chiazaad, walnoten, walnoten, amandelen, amandel dan, vijgen, vijgen, rozijnen rozijnen, en je hebt ook caroba. caroba. Dus voor nu hebben we een paar recepten. Ik ga straks eventjes een briefje. Vijgen. Ja. Ja. Dat zijn inderdaad de vijgen. Mhm. Dit is de lijnzaad. Dat zijn kleine bruine zaadjes. Ja. De chiazaad heb ik hier in een pot. Dat zijn witte en zwarte. Je kan ze allebei, je kan ze los krijgen, maar ook samen. Chiazaad met die nele de un potje chiquito, wat aan jullie na blanco con preto of bopor aan jullie solamente na ja bruin. Je hebt walnoten. Wat je netje nang? In dop en hier zijn ze al gepeld. En die zijn dan dus dan gepeld, kan we zo'n zien kaska. Vijgen liet Jennifer net al zien. Vijgen, het is zo'n koma moestra romana hoor. En ja, dus ik ga eventjes laten zien voor degene die zo met... Hoger? Voor degene die... kijk hoor. Met de laga bosse bij moest awak umberekipa is nang ku akirato. Ja, voor de recepten die geven we zo meteen een briefje door. Kunnen jullie nummer opschrijven als jullie het willen hebben. Akirato met de doen bos nang een recept, anto con papel, anto con number, si bos aan kesaki. En na de presentatie krijgen jullie ook wat lekkers mee om het uit te proberen. Después de presentación también bos nang por proof e recept ku awardo trawe. Dus een van onze recepten zijn gelukskruimels. Undi ons recept nang ta gelukskruimels. En gelukskruimels heeft lijnzaad, walnoten. Gelukskruimel in lijnzaad, netje, vijgen, Ja, seku vijgen of rozijnen. of rozijnen. En 5 gram ja, je hebt 50 gram lijnzaad, lijnzaad. 20 gram walnoten of amandelen, 20 gram gedroogde vijgen of rozijnen. 20 gram walnut, netje of amandel. 20 gram vijgen ang seku of rasentje seku. Dan doe je eerst de lijnzaad in de blender. Wat hij in kaprome als eerste in lijnzaad de blender. Uta 50 gram. En daarna doe je de walnoten in de blender. Dus we moeten tira een netje nang denje. En daarna doe je de vijgen of de rozijnen in de blender. Kawa moeten tira bo vijgen nang of bo rozijnen nang ding in blender. En dan krijg je een kruimelige, ja hoe zeg je dat, een kruimelige substantie. Buta hanya un contrast di un substantia garna. En Fini? Ja, en die kan je op alles. Je kan het op je fruit, over je fruit heen sprinkelen. Of op je brood sprinkelen als je iets op je brood hebt. Ga je ook van die koelkaststart meebakken? Koelkaststart? Ja, die de kruimellaag heeft. Ja, zou heel goed kunnen denk ik. Ja. Maar dan moet je wel iets meer rozijnen bij doen. Oké, bopo trouwen differente kosten nemen. Bopo tireri, bopo fruta nang. Bopo tireri, je zei toch yoghurt of zo? Ja, je kan het op je Yoghurt. doen. Je kan de bodem, de koekjesbodem van de taart, hoe heet die taart? Vlai toch? Vla. Zie, como que tra un bolo bolo fischidel, usele como e onderkant die e bolo, e parti duro. Ja, dat zijn gelukskruimels. Je zet de gelukskruimel lang. Die krijgen die straks mee in een bakje. Straks romana pohanya de un bakje chiquito, bij kaskune. En het volgende recept is verse jam. En recept seguinte ta jam fresco. Deze krijgen jullie straks ook mee. Dit is jam met chiazaad,
ahornstroop en ananas. Esa kita un jam fresco traha. Akira tu tame bota yon tiki pa beproef. Eta wordu traha voor die chiazat. Ananas. Citroen. Lamunchi toch? Ja. Lamunchi fresco. En ahornstroop. Ahornsiroop. Citroen. Ja, lamunchi no, citroen. Ja. En de ahornstroop is voor de zoetigheid. Ahornsiroop, die sprache doen en tiki smaak zoet. En de chiazaad, dat zijn hele kleine zaadjes. En chiazaadjes zijn een parisat, maar chiquito mens. En ze nemen minimaal 10 keer hun gewicht in water of in vocht. En toen oren boeien kan dan denk ouwe of den vocht, dan ta rijst uit en toen eten neem mas tanto, kemijn eten zet uit hè. Dus pabu no me tira hopi pe bira pocho pocho, pero bosa quanto bota tira, pasina ora e rijst en non bira pocho pocho. Mino sa kita pocho pocho. Er wordt een dikke drap. Een dikke drap. Nami é correto o papiamento, já me dá assim gelijk. Maar pe no bira mas diki ku e mesterta. Ja. Pocho pocho. Oké, dus wat met de chiazaad, met de jam wat je dan doet is, even kijken hoor, 2 kopjes diepvriesfruit. Het mag ook verse fruit zijn. Já moet trazer o seguinte, mister de 2 copos de diepvriesfruit, que meni e fruta dan den diepvries, bobo comprar na Lidl. Ja, je laat ze gewoon ontdooien in de kan buiten of in de koelkast. Gewoon lagan ng ondoy, que meni bira caliente. En daar doe je dan chiazaad bij. Even kijken, als je dus 2 kopjes hebt met fruit. Se botar 2 copos fruit, daar doe je dan 2 eetlepels citroensap bij. Bota 2 eetlepels citroensap erbij. Que men juicy citroen. 2 eetlepels, het kan honing, maar het kan ook ahornstroop zijn voor de zoetigheid. 2 eetlepels die ahornsiroop of die ahornsiroop of agave, toch? Zoiets. Ja, 2 theelepel. Agave, sorry, ik zeg de hele tijd ahorn, maar dat kan ook. Maar dit is dan agave wat ik nu liet zien. Of honing. En 2 eetlepel chiazaad. 2 cuchara chiquito de chiazaad. Je doet het in de blender. Botin in de blender. Dan krijg je een mousse. Botai je mousse. En dan laat je het staan. Bot lagi para urato. En dan neemt de fruit dan de chiazaad neemt al het vocht van het fruit. Die mensen chiazaad dat soepa toere vocht die fruit. En dan wordt het een dikke. En toen reta je een constipation firme. En dat is dan normaal gesproken in jam wordt er suiker gebruikt om het dik te maken. Normaal gesproken in jam moet je suiker. En dan kan suiker bij diki. En de chiazaad maakt dat het dik is genoeg om te smeren. En toen het chiazaad te boeta e ora e ke te bira diki, pa bo por smeren riba bo. Nani probeno. Dus smeren riba bo pang. Ja, mi dat bisa rumanan gelijk men kom muri. Ja. Neem maar lepel. En afhankelijk van hoe zoet je het wil hebben. Afhankelijk naar hoe zoet bokke gaan jullie. Hoeveel zoetstof je erin doet. Ik heb er nu voor jullie dan 2 eetlepels. Dat maakt verschil quanto zoet ahorn, agave of honing moet het erin doen. Pero hoeveel heb je hierin nu gegooid? Even kijken hoor. Dus 2 kopjes fruit, 2 eetlepels citroensap, 2 eetlepels chiazaad en 2 eetlepels ahornstroop. Nee, dit was agave. Agave. Maar het kan ook honing zijn. Ja, dus 2 kopjes die fruta frio voor die diepvries. Dus lepel die citroen geperst. En tot 2 eetlepels lepel die honing, agave of ahornsiroop. En tot 2 eetlepel, dus 2 cuchara die kom ik kuni, die chiazaad. Dentje. We krijgen straks wel de recept. En het is genoeg, als je het genoeg zoet. Het is zoet kaba die mas pa ami. En dat kan je. En vraag je, hoe lang blijft die, vraagt hij? Het blijft ongeveer 5 à 7 dagen goed in de koelkast. Ja. Door de citroen, die houdt het wat langer goed. Ja. Maar
Maar omdat het een vers product is, kan je het niet, net zoals de suikerjam, weken, maanden in de koelkast laten. Que me bo pola gele 5 para 6 dias ding an fistidel is ela munche kwa wardo primida in jeta hasi ku su constipação ta queda bom, et queda fresco. Anto, wat zei je als laatst? Dan het blijft minder lang goed dan met suiker. Het kubo eigenlijk kubo trae ku suco le dura más tanto, pero door ko no tin suco ding het dura más menos dia ku e sunku basa compra de tienda. Maar als je ja, je kan als je veel maakt, kan je het ook in de vriezer doen. Maar als je dit Ela hermana pondra que se me trajo pesina que trajo pese que poi guarde den freezer la bisa si bo guarde den freezer tambe. Ja, je kan het ook gewoon minder maken. Dit Esa que nanta bo por tramas tigita esa que nanta bijvoorbeeld van de supermarkt. Esa que nanta ongeveer lo que kuba ta compra den supermarkt di saco. En dat is deze pot. Dus 1 zak is ongeveer 1 pot. Dus saco assim aqui, tá potje assim aqui, dus jam di mango. Dus je kan ook ervoor kiezen, dit is ananas. Dus oké, maar keren. De zak is ananas. Die zak oh. Ja, de zak is mango, maar de jam is ananas. Oké, exacte mango en de jam de ananas. Maar je kan ook ervoor kiezen om de helft van een zak te doen en te maken. Bepor kies daarmee para mijn saco, mitar saco. En dan kan je kan het voor op brood, je kan het bij je yoghurt doen, je kan het op een cracker doen. Je kan het voor alles eigenlijk, je kan het gewoon zo lepelen. Ja, ik denk zo lepelen zou niet zo vet zijn. Oké, de volgende. We porgen usele pa varios costan, comi bo pan, bo cracker, bo yoghurt. Como cospas meer bij. Oké, de volgende is de siguiente ta chia pudding. Chia pudding. En even kijken hoor. Chia pudding. Dit is ietsje dunner dan de jam. Essa aqui tá consistência mais fina com o jam. En dit is een pudding en dat kan je dan ook met verse fruit erboven doen. Essa aqui também tá, essa aqui tá pudding, então vou pôr gewoon botele com fruta fresco junto com ele. Ja. Com ele. Dus wat erin zit chiazaad zit er weer in. Dan zit in 2 in mijn eetlepel die chiazaad. Dus 2,5 eetlepel chiazaad. Dit is voor 1 persoon. Ja. Even kijken hoor. Een plantaardige melk, maakt niet uit welke. Qualquer plantaardige melk botin. Die mens is aqui die coco. Ja. Den tienda botaya die amandel. Is het mijn persoonlijke favoriete. Is een amandel. En je kan ook om de zoveel tijd kan je elke keer een andere uitproberen. Então, ja, bopo cambiar, botin sojamelk, botin amandelmelk, botin kokosmelk. Dus bopo cambiele diferente bianto se ele algo mais doce para comer cada vez. Ja, dus wat je dan doet is 170 milliliter melk. 170 milliliter de leite. En 2,5 eetlepel chiazaad. 2,5 eetlepel de chiazaad. Je doet het gewoon in een potje of een glas. Bota se gewoon in een potje of in een glas. Je roert. Broer. Je wacht eventjes een minuutje, je roert weer. Bota waro rato, bota bole bati of draai cu cuchara. En je kan het zeg maar een nacht wachten of 2 tot 4 uurtjes. Bewaar inteiro uma noite of bewaar 3 para 4 horas. En dan krijg je dit. En dan je kan het zoeter maken met weer ahornstroop. Dit kan 1 eetlepel kan erin. Agave. Agave. Que meni essa aqui tá meta para humana. Ora kuboke vervang suco. Kubo bisa amin pouco mais sem suco bebe suco. Cambia e suco pa agave siroop of ahornsiroop. Ja, maar wel opletten. Als je bijvoorbeeld normaal gesproken 1 eetlepel door je suiker door je yoghurt doet. Wel let op, kubo buta 1 eetlepel suiker de yoghurt. Dat je dan minder gebruikt van de honing of de agave of de ahorn. Pabusaku buta usa menos of helemaal niet honing of agave siroop. Want dit is zoeter dan suiker. Essa aqui tá mais zoet com suco. Sim, tante Janine? Ja. Ja,
Dus degene die diabetes diabetes zijn, hebben, geen agave. En sowieso moet je opletten op de extra suikers die je inneemt. ja. Dus dat is altijd een waarschuwing. En als je het dan in je potje hebt, in je glas, dan kan je er vers fruit op doen of diepvriesfruit. Bijvoorbeeld een forse potje of is gewoon zo'n potje met een zakje of een glas. Hoeveel gram zei je? Nee, dit is gewoon op hoeveel je lekker vindt. Oké. Dus dan heb je een Op kopje. gevoel. Ja, op gevoel. Jullie krijgen zo meteen een beker om ook te proeven. En dan met fruit erbovenop. Nou, dan sta je een beker, maar dan staan we proef een bekje. En dan is het als een vervanging voor, yoghurt of vla of wat dan ook. Maar de gezonde versie. Ja, het een vervanging bij yoghurt of vla. Dus een gezonde versie daarvan. Ik ben niet konoske een tikje die kilo. No saki konos por cambio me dat die komen. Ja, en één belangrijk ding met de chiazaad en de lijnzaad. Nog algo hopi importante a base di chiazaad en to lijnzaad. Ze bevatten heel veel vezels. Nanti hopi vezels dinang. En ze nemen heel veel vocht op. Nanta chupa asina tanto vocht. Dus dat betekent dat je ook zelf extra vocht moet drinken. Kemeni pabosaku ora bukabi come pabotambe bebe nog water erbij. Awa erbij. Gedurende de dag. Kemen durante die etia. Dus ze zijn droog, allebei, maar het is de bedoeling dat je dan daarna wel iets met vocht gedurende de dag, want anders kan het verstopping veroorzaken. Kemeni pabo bebe du ding transcurso di dia extra awa pa inodu nabu constipatie dimbo tripanang of serai barika miyong konosi como constipatie. En Anja zal Antonos rumang aya lubini pa por contanos mas die nos maintenang. Dus deze zijn allemaal goede voeding voor je hersenen, voor je. Sa kinan turta kumina ng bong e eigenlijk essential pa boher função di hersenen ng di mente. Omega 3 ta soro pa conexão entre bo neuronen ng anto isaki tabuta ku seya bota persona kuta kita corda kosnang of bota lubida mas liye of bota mas cansa pero si bota persona kuta come voldoende omega 3 anto e ora ja boti mente bastante bom la nos bisa sina so essa nação também de Cristo. Ja, dus het eten is niet alleen voor lekker, maar ook voor. Comida nota padushi, so. Ook voor een goede connectie met de Heer. Ja. Anto também pa goede connection com Deus, na improve. Sa akin tamalo, ito dushi pero tami ding. Maar daarom moet er fruit bij. Daarom moet je echt fruit bij. Fruit bij. Ja. Ja, jullie hebben. Horen jullie mij? Jullie hebben nu heerlijke recepten meegekregen of ideeën om goed voedsel voor de hersenen binnen te krijgen. Bosa nang kabedi hayo, hopi bong ideeën nang i recept nang pasinang ku kostang pabukume pa bevordert sistema di mente. Jullie hebben geleerd over lijnzaad, over chiazaad. Bosa nang riba over die lijnzaad, ku chiazaad, nang beneficio nang panos mente, paboso mente nang. Eén kleine waarschuwing over chiazaad. Een waarschuwing chiquito, riba chiazata. Als je last hebt van te lage bloeddruk. Si boting al problema ku een lage bloeddruk. Dan is het goed om niet te veel chiazaad te eten. Tabe ita hobi bong, ita anterad, ita consejabel panukome hobi chiazaad. Paso chiazaad ta ayuda hende kuting presión alto, baje abaw. Ja, chiazaad is heel goed om je voor een hoge bloeddruk dat je lage bloeddruk krijgt. Ja. Dat heb je net gezegd, denk ik. Ja. Goed. Ik leer al een beetje papierend verstaan. Kan goed. Ja. Dus we hebben lijnzaad en chiazaad zit omega 3 in en walnoten hebben we ook gezien.
Maar er zijn nog veel meer voedingsmiddelen die goed zijn voor de hersenen. No solamente chiazaad, nós acabamos passar rebezada nang e walnoten en noten nang, pero no te saki nang so ta combina nang kupor bevordert nos mente e functie di nos mente nang. Kunnen jullie dit allemaal lezen? Zo Boso ook, por helemaal esa tour lo que kutim paraski bieki nang? ook achterin? Patras tame? Dan ga ik het voorlezen. Bessen, koolsoorten, knoflook, groene bladgroenten, noten, olijfolie, zaden, tomaten, volkoren granen. Eminyo kumina nang of e kumina nang consejabel pabo mente ta bosbessen kuta tanchi. Bosbessen ta toch is een rondo? Preto? Is hij? Of druifpreto. E soorten dan die verdura maniera broccoli, bloemkool, rode kool, konoflo, spinazie, boerenkool, ja, onze cabella, walnoten en netje nang, hazelnoot, amandelnoot, olijfie, en to zaden manier zonnebloempitten, sesamzaad, tomati, en to die voorkoren granen, bopohaya, pesodo ook granen, en to arroz bruin. Een arts uit Amerika, Dr. Neil Netley, die heeft deze lijst samengesteld. El is aquí wordt samengesteld door die dokter Neil Netley. En hij heeft dat geschreven in het boek The Lost Art of Thinking. Echt een heel mooi boek en het is heel aan te raden. Ele escreve boekje hopi bonita que trata de over e perdida de arte de pensa. Het is een boekje hopi bonita para nos lezen en het is recommendabel. Een vraag aan jullie. Wat is de overeenkomst tussen al deze voedingsmiddelen op het lijstje? Kiko ta connexion ko por mi ba lista aqui di economia ng aqui. Tanang connexion haciendo ng uno. Kiko ta sinang uno. Wat hebben ze allemaal gemeen? Kiko nang tintur e mesmo gosto. Com outro. Ze hebben allemaal omega. Ze hebben inderdaad wel allemaal vitamines. Ze hebben allemaal nantintur vitamine nang antioxidanten nang. Ze zijn inderdaad allemaal gezond, dat Nanturta sowieso. in verdad saludabel. Ja, nou, Genesis ja. 2:26. Amen, dat is Amen. het antwoord. Ja. het is allemaal puur zoals God het gemaakt heeft. Het is Gods schepping. Het is allemaal is de pure schepping van de Heer Jezus. En dat is de antwoord. Nog vertaald? Dat was Nederlands. Essa que nanturta e traha voor die Dios e te saki nantinding connexion com outro nantur ta di naturaleza que Dios cria. Amen. Ik heb niet heel veel tijd, want vanwege de vertaling moet ik de helft skippen. Dus ik ga even kijken wat ik ga nog meer aan jullie gaan vertellen. Ja. Even kijken. Ik wil dit citaat met jullie delen over hoe belangrijk of wat de connectie is tussen lichaam en geest. E connexion entre quero compartilhar parte que o vos samba vos sa que tem conexão entre mente e nos corpo, nos sil. E mente ta é órgano e é instrumento de exil que ta controlar inter e corpo. Tur é outro, sim, tur é outro órgano nang que tá gezond, maneira nos mente, nang mester, dan moeten de hersenen ook. Per se, nos mente também meser tá gezond, se nos órgano nang que tá gezond. Saludabel. Se você pa e mente tá gezond, anto pa bo sangue tá limpo e puro, ora que e sangue tá usa
ta produzir na maneira correcto of minha bisa nós ta come na maneira correcto e bebe na maneira correcto essa que ta buta com nos sangue ta kubai na nos mente nang ta mais limpi e mais puro ante essa que ta buta ku mente por wordu usar voor de maneira correcto. Dus voor gezonde hersenen hebben we gezond bloed nodig. Gezonde hersenen, dus para mente não saudável, nós temos ter de sangue puro e limpo. En gezond bloed krijgen we door gezonde gewoontes. Então, ja, sangue limpo nós temos door die eet gezond. En wat zijn gezonde gewoontes? Dat is gewoon dan saudável. Kiko ta é gewoonte dan saudável para nos mente. Misschien kennen jullie deze principes al. Nos bososa é princípio nan akikaba, kote nan di remédio de Deus, kote nutrição, sport, água solo, temperância, aero, sossego e vertrouwen in God, kote nifica confia Deus. Al deze principes en al deze, die hebben ook bepaalde gewoontes. Door het principe ng akita met in kos ng costumer kunang takar. En vandaag vertel ik jullie heel veel dingen over voeding. Willen we met konten we zijn kos over die economie nang. Maar ik wil met jullie delen dat voeding maar één ding is van al deze gewoontes. Kos ribat mi kira parte compartir com você kos die costumer nang die parte ng aki. Want we kunnen heel veel gezond eten en heel veel chia pudding de hele dag eten. Bobo come hobby gezond, bobo come tanto chia pudding como que interdia tur verdura mes interdia pero. Maar we zitten de hele dag. Pero no está sinta de interdia. We slapen 's nachts niet. No santa dormir noite. We eten heel veel chia pudding. No está come heel veel chia pudding. We hebben de ramen dicht, we komen niet buiten. Nos ventanas, nos casas cerradas, não tá sali para fora. We drinken geen water. Nós não tá bebe água. En we lezen onze Bijbel niet. Nós não reza nos Bijbel lang. En we bidden niet. Nós não tá assim oração. Dan hebben we helemaal niks aan die chia pudding. Teorie nós não tem helemaal niks, que men nós não tem nada para die chia pudding para solo não ajuda com nada. Of aan al deze. Of natuur economie nang Al die dingen zijn heel erg belangrijk. Turekos nang aki junto nang tahopi importante. Maar omdat ik voedingsdeskundige ben, over voeding met jullie. Pasomra misa hopi kos di kumina mita pape hopi over die voeding kuboso. En het is heel belangrijk om goed voor onze maag te zorgen. Dat laat dit citaat zien. Tahopi importante para nos cuidar nos stomaco. Moet ik het even vertalen deze stuk? Nee. Oké. Eén principe. Een principio. Wat we in dit citaat hebben kunnen zien, of kunnen lezen eigenlijk, is, we moeten goed voor onze maag zorgen en we moeten onze maag niet overladen. Na mi samenvat, parte aqui den e-book die consejo para la dieta, para escrever que nós mesetim evenwicht, den lo qual nós tá come, anto que nós mester cuida nos stomanang, e zorg para nos stomanang. Pasombra essa aqui por belemmer nos karakter nang. Zenuwen, ik heb dit vorige week nog uitgelegd. Nos mente e zenuwen nang kuta kore no de nos mente ta kono pa ku e verbinding nang di nos tripa na oma. Sin processão de comida of de sushi de no adequadamente essa que também pode afetar automaticamente nos mente na. Ja, we moeten dus heel goed voor ons maag zorgen, want dat heeft invloed op onze hersenen. Tapi se nós temos que cuidar hopi nos
Nos tem cuida nos estômago, nos tripa nang, dus nos spijsverteringskanal. Hopi bom? Pasombra. Essa aqui tá se afecto riba nos mente. Ik heb gezegd, we moeten onze, niet alleen maar onze maag, ook heel onze speringskanaal goed zorgen, want dit affecteert onze hersenen. Ja. Ja. En één ding, hoe we goed voor onze maag kunnen zorgen, dat staat ook in dit boek. De boek ik daarmee tahay. Dat is vasten. Uninanta vasten, dus laten ons bisa ayuna. En dat betekent, vasten betekent niet helemaal niet eten. Então vasten não significa que assim come completamente. Er is een stofje, een eiwit die ondersteunt de hersencellen in de frontale kwab. En de frontale kwab hier is het belangrijkste gedeelte van de hersenen waar we beslissingen maken. Ja, dat heb ik ook vorige week uitgelegd. Maar maakt niet uit, ik leg het even stokstuk. Oké. De nos mente ting e BDNF, Brain Device Neuropathie Factor. Essa aqui tá cel que wordt produzido door die eiwit nang voor die nos frontale kwab. Essa aqui tá hasi com nos frontale kwab tá stimula e processo de nos hersencellen nan. Dus cada cel que wordt trabalhado de nos mente tá depende de BDNF eiwitcel aqui. Não somente sei, tem invloed hopi positivo riba nos funcionamento diário. Ja? Eta buta ku of niet, of contento, of buta energetic. Depende de eiwit ku atra is mente. Ja? Dus nos nota sinti nos timbe decair por nada. E tim de nos curpa tinti asina. E tim 30% calorie, 30% calorie e periode die vasten. Ja, dus een van de dingen hoe we dit. Onde e costan con nos por stimular e eiwit aqui. Que meni caloria, restringimento para caloria. Dus come com temperança. En hoe doe je dat? Ik wil jullie dat laten zien. Algo? Hoeveel van appels zitten er in deze fles? Quanto de appel aqui tá sinta ding e fles. Você te quer? Wat denken jullie? Quanto você te quer? Sommige mensen zeggen 5. Ja, ik weet het niet precies, maar ik denk iets van 8 tot 10 appels. Het is 1 liter sap. Ja. 1 liter sap. Hoeveel van deze sap kunnen wij met gemak drinken in één keer? Quanto de sap aqui você te quer? Você te mag die drinken, baby, gewoon assim nada. Rubies of zo. Quanto wordt een keer? 1 glas of misschien wel 2. Dat gaat ook wel makkelijk, toch? Ja. En 2 glazen is wel de helft van deze fles. Hoeveel appels hebben we dan? Hoeveel appels hebben we dan gedronken? Ja. Ja. En wie van jullie eet 4 appels achter elkaar? Quando die você anda comer 4 appels atrás de outro. Meestal eten we er 1 of 2 en dan hebben we genoeg. Ja, soms anda comer 1 of 2, dan nog niet genoeg. Maar als wij 2 glazen of 1 glas sap drinken, se nós beber glas de juice of 2, dan hebben we precies zoveel calorieën krijgen we binnen als van 4 appels. En nós saia mesmo tanto caloria na binnen ku ta equal vergelijk met 4 appels. Ja. Dus als wij de dingen eten zoals God ze gemaakt heeft, nós come e costa maneira Deus atranang, dan zit daar een natuurlijke rem in. Daar zit de para nós, automaticamente.
En Wat de rem? even technisch of theoretisch is die rem de vezels. Ria teoria dembuki e remta e vezels nang kuta verzadig bo stoma kemeni loki kuta hing jena bo barika. Dus God heeft de dingen zo gemaakt dat we er niet te veel van eten. Men Dios mens atrekos nang panos no tengo come dimas. God weet wat we nodig hebben. Dios saki konos ti mester. En als wij de dingen uithalen, Si nos sa kompa saka ekos nang voor die denje. dan kunnen we dus bijvoorbeeld te veel calorieën binnenkrijgen. Entonces significa que nos loting demasiado caloría de nos corpo. En we hebben net gezien dat calorierestrictie, dus de calorieën een beetje beperken, dat dat goed is voor onze hersenen. Nós cabe mira que ora que bo beperke calorie nang kubo tat come pa dia kubo come na misa sin aqui kubo tem dieta estrutura anto essa aqui nunca lo tabo problema pa sombra bomente lo funciona maneira mesterta pa sombra essa aqui ta loke que meni e temperança e treinamento de temperança ta hasi com no cel nan ta regenerar. Alsjeblieft. Dus hoe hier calorierestrictie toepassen? Conos por hati na forma hobby fácil. Tem nos calorieën nan conosta inca de nos corpo. Wie kan dat simpel samenvatten? Kempos fat essa que simpel. Me falta coisa. Me coisa natural. Come cu. Ah. Ja. Ja. Eten met mate is inderdaad belangrijk, maar Ja. als wij het voedsel eten zoals God het gemaakt heeft, Se nós come na maneira Deus abutele, dan kunnen we er niet te veel van eten. esse significa que nós não podemos comer nunca demasiado. God heeft het zo kunnen eten. Deus atrai ele assim de forma que, ja, e nós te come lo qual que nós temos ter. Als we kijken naar bijvoorbeeld sla, Se nós vamos bijvoorbeeld, daar kun je best wel veel van eten. eigenlijk we comer best veel van. Want er zitten ook heel weinig calorieën in. Mas o denta met een hobby. En heel veel mineralen zitten in bladgroenten. En blad, ding, bladje verde, verdura dan ko bladje verde die hobby mineraal. Tapos se hobby mineraal lang. Als we kijken naar noten, Se nós waken netje lang. hoe makkelijk is het om hier heel veel van te eten? Como fácil tapo comer, hoef dimas die essa. Als wij ze zo van de boom plukken met het harde basje eromheen, Se nós mata, anto, com passam quase de gel, limpie. het is heel veel werk om deze allemaal te pellen. Trabalho limpia e netjes. En nu is het zo dat we van noten eigenlijk helemaal niet zoveel nodig hebben. We hebben daar een beetje weinig van nodig. Eigenlijk de nota En meester die hobby. God heeft ervoor gezorgd dat we ook heel veel werk moeten doen om deze dingen op te kunnen eten. Talvez sei Deus a soro para nós tem quase hobby trabalho para comer, já nós tá stop de comer na tempo. Dus hoe God het gemaakt heeft, is voor onze bescherming. Dus maneira Deus atrai, ela atrai ele para proteção de nós. Que maravilhoso. Eén na laatste onderwerp ga ik jullie nog iets vertellen over wat onze hersenen nodig hebben. Daí quando você aqui eigenlijk tudo outro coisa dan com nos mente também tem mister DJ. Onze hersenen hebben brandstof nodig. Nos mente tem mister de hobby brandstof, benzine, gas. En die brandstof, dat bestaat uit glucose. En dat is suiker. E gasoline, e curva tá saquele voor die suco antoku glucose. Hoe kan het nou dat suiker, we weten dat suiker niet... Hetzelfde. Ja. Dat,
onze hersenen hebben suiker nodig, maar we weten dat suiker niet gezond is. Nos mente de mester de suco, pero nos saco suco not gezond. Onze hersenen hebben een constante toevoer van suiker nodig. Nos curva de constante, nos curva mester de parte de suco que funciona diariamente de nos curva. Não é um que está momentaneamente. Não é um que passa circular 24/7. En als je gewone suiker eet, of geraffineerde suiker, witte pasta, witte rijst. Ja. Mag ik het helemaal even uitleggen, want anders is het te voor mij. Oké. Caminhos mira e punto na vierkant, com e rondje. Nos curva, ora nos come suco normal, nos tem en dale. Dus we não tem niks aan dat suiker normal. Que men suiker que bota baixa de juice of que bota de suiker suco malo. Mas como né, eta dentro nos curva, eta duna nos mente fusion maneira, style maneira, droga. Pensei suco tá algo verslavend. Passou maar eventjes que dentro, eta dunabo pic. Pero después está dal back, entonces lo cual que la hace como curva, está dañino y no está algo que por progresar. Pero el suco de vezels, dus havervezels, drankjes bijvoorbeeld, el suco está suco que está bij tiki-tiki demo sistema. Dus está drinkt pouco demo sangue, entonces ora toevoer van heen en weer, tabira, mas of miljoen bisa. Tu diture stoffen na nos mente na tapira ora processo que tá passa gelijkwaardig que meni mesmo momento então é bom para nos corpo. Dankjewel voor deze uitleg. Ja. Ik hoop dat iedereen het heeft kunnen volgen. De suiker die we dus vinden in de natuur. É suco que nós tá de natureza, que é suco tá para 24/7 de nos corpo. Dat is de beste suiker voor onze hersenen. Essa é suco bom para nos mente. Want daar zitten ook de... Even kijken hoor, ik ga er hier even snel doorheen. In de natuur... De natureza... vinden we suikers en zetmeel. De natureza nos tem suco com zetmeel. Samen met vezels. Junto com vezels dan. En samen met vitamine en mineralen. Junto com vitamine en mineralen. En suiker zonder deze dingen. Suco sem ecos nang aqui. Dat is niet goed voor onze hersenen en niet goed voor ons lichaam. Nota bom para nos corpo. Want de vezels hebben we zodat we niet eten. Vezel nos mister di nang ja para nos no comer demais. En de vitamines en mineralen hebben onze hersenen ook nodig. En de vitamine en mineralen também te mister di. Dus om ons lichaam en onze hersenen gezond te houden. Dus para nos porten nos mente na nos corpo saudável. Is het beste om het voedsel in de natuur te eten. Ta meu consejo ta para comer e comida in zijn natuurlijke vorm. Yes. En wat zijn voorbeelden? Ik wil een voorbeeld aan je zakje. Ja, ik wil een paar voorbeelden noemen van suiker in een niet-natuurlijke vorm. Ik heb een paar voorbeelden die suiker denken bonota ja den naturaleza denken natuurlijke vorm. Je hebt de frisdranken. Beting luminada. Je hebt de gewone sappen. Wat je juice dan normaal, wiki, wat je Pepsi, cola, wat je Cocorico, wat je pop. Ja, dus frisdranken en ook... Illuminada nango die gasa dingen. McDonald's, Kentucky, nou, mbisa Kentucky. Die McDonald's sitting is suku not in vezels dingje, is suku malo pa bokurpa. Ja? Dus we denken aan alle zoete dingen, maar er zijn ook andere zetmeelsoorten waar geen vezels en mineralen in zitten. Ja. Nós tá pensando agora que nós vamos piano só ribe zoet na, laga nós vamos papel ribe snang, com nota zoet, pero com tambe tá malo para nos corpo. En dan denk ik bijvoorbeeld aan witte pasta, zoals bami. Dus mij nós tá vamos papel over, net witte pasta. Je geeft me problemen vandaag nog.
Witte pasta, bami. Die dingen. Die is ook een Of witte rijst. Of arroz blanco. Ja. Dus dat zijn dingen om over na te denken dat er betere alternatieven zijn. Costan para nos por para que tu pensa riba je. Para nos kiko ta bom pa mio para nos corpa. Ja. Bijvoorbeeld volkorenproducten. Maar nee, producten dan volkoren, arrozbruin, Of pangbruin. Producten van andere granen. En de producten dan wat in brinta, wat in havermout. Producten. Spelt, brood. Ja. Brood is tarwe. Tarwe? Nee, spelt, je hebt toch een speldbrood? Ja, Ja, je hebt speldbrood zonder suiker, ja. Yes. Ik heb 1 minuut en nog heel veel informatie. Maar Meteen als je het aan de informatie, maar 1 minuut. dus ik ga eventjes kijken wat ik nog met jullie ga delen. Ja. Eén ding wat ik nog ontzettend belangrijk vind, en ik hoop dat ik daar nog 3 minuten tijd voor mag. Ja, 3 minuten tijd nog, ja. Is goede slaap. Lo que kuta hopi importante para te drumi bom. Slapen heeft niks met Drumi não tem nada que ver com comimento. Eigenlijk wel. Eigenlijk tambe verdade. Ja. Ja, Want je heeft- slaapt niet goed als je te veel suiker hebt gegeten. Klopt. Ja. En slaap is heel goed voor de hersenen. Então dormir é echt algo necessário para nos manter. We hebben heel veel te verwerken, te leren, op te slaan en daar hebben we slaap voor nodig. Nós temos hobbies de verwerk, de nos emocionam com a passa, sucesso não com a passa, então pensar que por passa de nos mente não de acordo com a norma não que mestre passa, dus een coping mechanisme gezond com Deus cria nós com ne, nos me sentimos voldoende sossego. Então schoonmaken van het lichaam, dus heb je dat? Moet je dat Ja, zeg maar. Oké. Nee, joh. Oké. Limpieza de nos corpo e nos ziel. En reza e memoria. En er zijn heel veel gewoontes die invloed hebben op goede slaap. Die hobby costan normal que tem invloed riba dormimento. Zoals dat we niet 's avonds nog op onze telefoon zitten. No que nós está prometo nós vai dormir, nós está subir nos telefoon não. Maar dat zijn allemaal dingen voor een andere presentatie. Essa é algo presentação, pero toch é belangrijk para nós. Que prometo que vai dormir tem aantal minuten não que tem que ba voor die telefoon para bo vista por hanha e sossego que tem mister. Maar wat betreft momento. voeding en wat invloed heeft op de slaap is cafeïne, suiker en alcohol hebben een slechte invloed op de slaap. Essa que tu recostan aqui tá recostan que tem invloed riba bo comida e bo dormimento que mendi lá nos bisa que é conexão entre comimento com dormimento tem que bota bebe doi coffee, uma doi cigarrilha, bebe doi cola, botem slaap problema, que bota bebe doi suco, pop, juice, pack juice, wiki, double fresh, botem problema é que bota rende, que bota bebe álcool, também bolo tem problema é. Se você ainda que come irregularmente também, lo tem problema aqui, que mendi que bo dormir mes, bo corpo não tá chega nesse sossego que tem mester. E lasto comida mes está minimal 4 of 6 uur. Daar staat 4 uur, maar 6 uur is ook, 6 uur, ook ja. goed. Ja. E lasto comida que bacabe come, pronto, que mes está não é borde de noite, você vai dormir 3 horas e meia, tá mes está bo lasto comida. Passo uma hora e comida mester de antal hora não para processar demo corpo. Então se hora você vai dormir, bo suiker piek tá alto, bo corpo não tá ganha sossego. Me saco met um stop. E parte de insulina piek den mehinta ta ora ku badrumi barika yen anto balanta mehinta yen di hambre of mas cansado de lo que vai dormir. Ando se nos ta yamele
insulinepiek. En metabolisme die nos slaaphormoon te rem in insuline proces ora ku nos come fout of ku nos nota drumi genoeg. Heel veel informatie.